Pozdrav ljudi, dobar dan, dobrodošli. Evo nas, nakon 3 tjedna smo nazad. Ne u ponedjeljak, ko što smo inače, malo smo zakasnije, ali oprostite nam na tome. Da, neki su bili busy, neki su još uvijek busy. Ovaj ovdje čeka sina, nakon što ima kćerkicu, tako da je to, nije to razlog za kašnjenje, ali da. Evo, pozdravlja sina. Mislim, kasni. Mezi se kasnio i onda... Dobro je, Kanada je uvijek zgodna, jel da? Uvijek legendarne trke su u Kanadi. Imali smo svakakvih iskustava sa Kanadom. Ja se sjećam one Kanade čuvene 2011. kad sam ja radio komentar sam Kanade i to je bilo, prijenos je trajao nekih 4,5 sata. Najduža 4 sata i 4 minute. Da, ali mi smo u prijenosu bili ranije i kasnije sve to. Cijeli prijenos što sam ja radio, to je bilo 4,5 sata i to je bilo, mislim, meni je bilo baš full zabavno i sve. Meni isto. I nosili su mi čajeve i kolače i moja jedna prijateljica jako dobra, koja se zove Renata, ona mi je nosila čajeve i kolače i sve, jer smo radili emisiju prije i to je bilo super. I to je ta čuvena utrka u kojoj je Button pobjedio Vettela 5 zavoja prije kraja, jer se Vettel poskliznuo, naravno kiša i sve to skupa. I s tim da je Button bio u jednom trenutku zadnji. Tako je. Zadnji. Dakle, Kanada je uvijek spremna za svašta i bila je i sad spremna za svašta i stvarno je i odradila dobro nam ta utrka. Bila je fina utrka, bila je dosta uzbudljiva. Imali smo i sprint, iznimno, prvi puta u Kanadi. Montreal, inače predivno mjesto za biti, za doći. Tako da sve to skupa, čak i kad smo ovak gledali sad nekih nekoliko tisuća kilometara udaljenosti, baš je bilo dobro. Bio je dobar vikend, onako gledaš utrku i završiti to u nedjelju navečer u 11 sati i misliš yes, ajde. Jest, bilo je i još uvijek ima i ne mogu se toga lako riješiti, ni neće izgledati tako skoro, taj yo-yo racing, dakle to yo-yo utrkivanje, bilo je bez ikakve dvojbe i bilo je situacije koje su bile malo i čudne i sporne i svašta zbog pravila kakva jesu, ali je svejedno utrka bila, ajde, recimo, možda i najbolja ove godine. Da, ja sam baš htio malo bocnut mislim, ja sam kao među njima isto, ne podržavam ovaj način utrkivanja, ali osjećaj kad gledaš trku je bio na vrhuncu. Pa bio je dobar. Znači, pogotovo oni kad se ovako ganjaju cijelo vrijeme, ko što su se tu ganjali, ti zaboraviš da li je to baterija, da li nije. Pa je, znaš, ono, kad su tu osjećaj gledanja u utrke je bio fantastičan. I čak je interesantno, ja sam baš gledao malo i te neke svoje statistike i sve, i čak i zapravo pretjecanja, kao pretjecanje pravih i tako dalje, bilo manje nego u prve 4 utrke, ali svejedno utrka bila zapravo možda i najuzbuljivija, jel? Svakako do 30. kruga. Tako da, mislim, da, sad, ako ćemo biti 100% čistunci, ja jesam i mene to smeta, kad skužim da oni ne drže gaz do kraja na onoj naravnoj dijelu, to te malo onak živcira i tako, ali ajde dobro, ono što ti veliš. Ganjali su se, bili su stalno na mjenjaču, bilo je super dobro i onda kad je odustao, Russell, čak i onda smo imali posle pravu utrku između ova dva. Naravno, mačka... Dva prvaka za drugo mjesto. Tako je, ali za 11. struki svjetski prvaci je 10 sekundi iza klinca od 19 godina. Dakle, Kimi Antonelli, 4 utrke, ti ćeš sigurno sad to reći odmah, ali ja ću ti reći prije tebe. 4 utrke... Ušao povijest, jedini na svijetu. Nikad niko nije dobio svoje prve 4 utrke za red, nakon prve pobjede svoje, da još 3 za redom dobio. Dakle, to je ono baš... Evo, sad je stvarno sve taj rekord. Sigurno srušio, to nije rekord jednostavan za srušiti, ne smijemo zaboraviti da Mali ima 29. utrka ovo njemu bila. 29. 9 utrka. Prema tome, to je baš nešto što stvarno niko još nije napravio i mislim da je zasluženo ulazi u povijesti i najbolje mi je, ajde, odmah idemo zadnju scenu, pa ćemo početi polako pričati. Sva sreća da George ne razumije hrvatski, jer da sad ovo čujem i se ubije. Ne, ali ona genijalna scena na kraju kad su bili njih 3 na pobjedničkom postolju i kad Luis cimne ovog svog, kojeg naravno zna iz Mercedesa, ne znam se sad zaboravio, se zove Frag, on je neki inženjer, i dignu Malca na ramena. I mislim, to je zbilja jedna od tih antologijskih scena koje će biti dugo upamćene i bit će vjerojatno jedna od tih slika ili fotografija koje će se svugdje, držat će se i Antonelli će to pokazati. Kad Kimi bude imao 7 prvenstava osvojenih i onda će izaći ta fotka. Tako je. Kad Verstappen bude ostao na tih 4, Hamilton na 8, Kimi na 7 i to će biti to. Da. Ali u svakom slučaju lijepa utrka, pamtit ćemo je kao što uvijek pamtimo Kanadu i utrka u kojoj je naravno i dalje dominantan Mercedes bio, da krenemo malo lagano, utrka koja je trebala biti kišna utrka pa se predomislila u zadnji čas. To je najviše to zeznulo McLaren. Da, ali doćemo od toga.
Ali Kojim redoslijedom ćemo ići? idemo po redu po ekipama. Da, mislim da je bolje da počnemo sa Mercedesom. Mercedes koji je, da ne zaboravimo, 5 utrka, 5 pole positiona, naravno 5 pobjeda, 3 najbrža kruga utrkama, sva 3 Antonelli. Dakle, dominacija se nastavlja i očekivali smo da će se nastaviti dominacija zbog toga jer oni su tam štrajkali sa svojim inovacijama u Miamiju, to je, Georgije to sve broja, ovi su donesli 11, ovi ovoliko, onoga. Mercedes je donio skoro pa 0 u Miamiju, sad su došli ovdje oboružani sa tim inovacijama i sad da li su one pridonijele ili su naprosto inače jako dobri, kao što jesu, ne budemo baš znali, ali da su izdominirali i ovu utrku jesu. I kvalifikacije 1-2 na startu, a 1-3, sprinta govorim, 1-3 sprint, zato što je i sprint bio vesel, i naravno onda utrka su se ova dva vozila napred bez konkurencije. Ne? Dakle, Mercedes i dalje ono jako uz sva ta njihova ganjanja i prestjezanja, oni su i dalje odlazili. Odlazili su. Što su se oni kočili i izlijetali sa staze i trkivali, oni su cijelo vrijeme odlazili. Tako je. Mislim, kvalifikacije su, ove prave kvalifikacije velike za nedjeljnu utrku su bile šarene i bilo je ovaki onaki i nije bilo 100% sigurno, osobito ne za Russella, i Russell je tu izvukao jedan ja mislim genijalan, valjda mu je to najbolji on je puno dobrih kvalifikacija odvozio u životu, ali Mr. Saturday. Da, ali ovo što je napravio sada u subotu je stvarno senzacionalno bilo i mislim niko to nije ni očekivao, on je bio 7. u tom času, pa je jedan abortirao, pa je petljao, pa ne valja on se naravno žalio milion puta. Pa rekao i sam da je nevjerojatan osjećaj kad ti se sve poklopi u zadnjem krugu i sam je rekao, tako da imao je malo tako onako... je, da, i mislim to je dobro, jest da je Mercedes dominantan, ali on je stvarno, tu je štekao, nije to baš išlo i sa te neke 7. pozicije skočiti na prvu, to je baš ono veliko, ja mislim, zadovoljstvo, jer tamo je urlao ovaj put valjda stvarno iskreno, ne ono glumljeno, kako obično to i zna. Ali dobro. Da li sam ja jedini čovjek na ovoj planeti kojeg George Russell ne živcira? Jesi. Ja ne znam zašto, mislim, mogu razumjeti zašto i mogu razumjeti da pogotovo ovaj Verstappenov tabor ga ne voli, pošto je onako dosta vokalan, kuješ protiv njega, ali nemam uopće ništa protiv tog čovjeka. Nije u tome stvar. Stvar je u tome da je on nema prirodno nikakve skromnosti. On je prirodno... Da, on je baš pravi engleski kralj. Da, ali Englezi njega ne vole, jer on nije ono pravi Englez u tom smislu. Ja sam naravno živio dugo u Engleskoj i ljudi ne vole, Englezi ne vole takve tipove koji su stalno su on je to ima dobra riječ, ne znam, ne postoji valjda smag. Smag je ono samodopadan, ali neki vječiti, neki smiješuljak i tako dalje, to je ono, i fakat ga, mislim, zbilja ga niko ne, to je nevjerojatno, čovjek ako postane svjetski prvak. Da, pa znam, pa nikoga ne voli. Ali dobro, evo, on je odradio fantastično taj posao, Russell je odličan vozač i da ono svoje svjetsko prvenstvo sjedi bi sa puno više rezerve govorili nego da ga, na primjer, osvoji Antonelli, koji bi ga puno zasluženije osvojio po nekim pristupima, ne i po nekim percepcijama, ali Russell bi bio isto tako dobar i zaslužen svjetski prvak, jer to je super vozač, mislim, to je, nema tu zezanja, on je među možda 4-5 najboljih vozača danas u svijetu. Ne? Pa on je u Formuli 2 bio isto dosta dobar i čim je došao u Formulu 1, mislim, Toto ga je... On je osvojio Formulu. U Williamsu je rasturao, on se meni tamo sviđa, ja sam biti prvi put njega počeo pratiti kad je došao, ne znam, kad 19. koje 20. je došao, možda i prije, ne znam, u Williams. I rasturao je tamo stvarno i onda je imao jednu utrku kad je Lewis bio nešto bolestan, ne znam šta, a već je uzeo prvenstvo i bio je prvi. U Bahreinu, da. Bio je prvi, ali mu je probušio gumu. I onda je otpuhao je ovog Bottasa. Bio je prvi u utrci kad mu je guma pukla. Tako da meni od onda Russell ostao onako ko... No, međutim, Russell je imao problem taj što je u kvalifikacijama bio najbrži, ali za 700 sekunde ili 68, isto kao u sprintu. Tako je. Tisućinki, dakle, ono baš, Antonelli je stalno tu. Antonelli je nevjerojatan tip utoliko što je on ove godine u 5 utrka sve startao iz prvog startnog reda. 3 pole positiona, dakle, taj malac nije se maknuo iz prvog startnog reda ove godine i on stvarno žmiče i on koristi zapravo taj Mercedes bolje nego Russell i efikasnije i mislim da Russell onako ima ozbiljan problem utoliko što ga je imao i to je upravo ovo što je bilo u Kanadi. Utrka, Mali ga pređe u drugom krugu kad su se riješili Norrisa, Mali ga pređe u drugom, za drugi krug
Antonelli vodi, Russell ga šikne tamo negdje 5. 6. krug, ovaj se ne miče sa njegovog mjenjača. To je ono. I to kad ti voziš, ti daješ sve od sebe i udri, a ovaj, i stalno pogledavaš u taj špigl, a ovaj ti ovoliki. Da, je. To je ono, to je i odlika ovih novih bolida također, što se mogu puno bolje pratiti za sada. Vidit ćemo, ko što je Max rekao, za par godina da li će to biti tako. To je odlika i toga, ali to je i odlika, prvaka ili ti budućeg prvaka. Isto tako, koji grize i koji ne da. Mada mi se čini, nego istina, Russell stvarno moramo reći da ima nesreću. Znači, što se bori protiv odličnog Kimija, bori se i protiv nesreće koju je imao i u Japanu, koju je imao i ovdje. To u Japanu je problematično, možda je imao nesreću, možda nije, ali ovdje sigurno je imao nesreću, mehaničku nesreću. Da, pa to. Makar, baš sam imao s nekim nekakav razgovor, možda imao nesreću, možda je ta nesreća malo i inducirana i prouzročena time kako su oni vozili. Naravno, mogu se pokvariti Antonelli, ali ovaj se prije pokvario, Antonelli se onda smirio, on je potpuno, nakon 30. kruga kad je Russell zbog otkazivanja baterije odustao. Nakon toga je Antonelli vozio, dakle, preostalih 38 krugova puno mirnije. On je možda mogao pobijediti sa pol minute, ali on je vozio i držao je stalno tih 7-8 pa manje, pa ovo, pa na kraju pobjedio sa 10 sekundi, jer su se ova dva druga nateravali sve, pa su, dakle, za jedan drugome su se praktički i kočili i sve, Verstappen i Hamilton, ali Antonelli je 38 kruga vozio mirno i to je možda spasilo, možda je, ko zna, možda je to nateravanje, ta ludost, Možda su mu lagali, samo da ne vozi brzo. Možda, ne, ali hoću reći, možda je ta baterija riknula zbog toga što su se tako ganjali, nemilosrdno su se ganjali. Ne znam, mislim, činjenica je da je imao nesreću. Apsolutno. I da je bio ispred njega kad se to desilo. Je, apsolutno. Dobro. Imao sam moće da ga kontrolira. Ganjali su se oni jedan i drugi non stop. Mislim da bi Russell to odradio, jer u biti, dobar je bio, kako bi rekao. Da, je, ali... Sve odrađivo mimo starta. Ali znaš kako ti je to? Ako imaš vozača koji vodi i onda imaš vozača koji je metar iza njega svo vrijeme, da li to znači da je ovaj koji je iza njega sporiji? Da, to je istina. Nije sporiji. Istina da se Antonelli isto nije odlijepio kad god je prešao napred, ali ima jedna druga fora koja se dogodila, a to je da je prije starta utrke bio razgovor na gridu sa Totom Wolffom. I onda su pitali one klasične stvari, šta očekujete? On je rekao, naravno, šta očekuje i tako dalje, ali jedna stvar je rekao, jedno je sigurno, rekli smo vozačima, naravno, nema dodira, dakle, mogu se utrkivati, i nema jojo utrkivanja. Pazi, nema jojo utrkivanja. Jojo utrkivanja je definitivno bilo. Zašto bi on to rekao? Zašto je on to rekao? Pa upravo to. Zato ja mislim da oni znaju da im to jojo utrkivanje ne radi dobre stvari i možda su se bojali upravo što se dogodilo. To naravno nikad nećemo znati jer oni ne žele odati te sve kare. Ali on je bio vrlo odlučan, Lori Winter, kako se zove ženska, gdje je baš rekao, sigurno neće biti jojo utrkivanja. Prvu stvar koju smo vidjeli je bilo naravno to. Jojo utrkivanje se dogodilo ovdje. Nije bilo toliko jako prisutno i očito zbog toga jer imamo dugački ravni dio, onda imamo naravno šikanu šampiona, i onda imamo opet ravni dio. I poslije su to naravno masterirali i Verstappen i Hamilton su se jedan druga su tak prešli da su pričekali prije šikane, napunili bateriju, prošli šikanu i onda u prvom zavoju išli u preticanje. A to su isto radili i ova dva. Dakle, i to je jojo utrkivanje, ali jojo utrkivanje je da se sad njega prešao, pa je njega prešao posle. To bi bilo klasično jojo utrkivanje, ovo smo malo imali sa zadrškom, ali to je dakle zbog tih baterija i tako dalje. Ali u svakom slučaju, to sam htio reći, Wolff je dakle baš bio jako odlučan da toga neće biti, a bilo je i tako, sad možemo spekulirati do sutra, ali u svakom slučaju dogodilo se to što se dogodilo, on je malo izveo i tu malo teatra, Russell sa onim bacanjem, tako i mislim, logično. Ja da vozim formulu, ja bi isto bio takav. Ti ne bio takav, ti bi razbio nekoga. Ja bih razbio da mi se to desi, znači baš. Ti bi bio... Bilo mi je koliko god ne gledam, ali bude ti ga žao u tom trenutku. James Hunt je u Kanadi, mislim da se to desi danas, čovječ je dobio mi doživotno zabavljeno. U Kanadi 77. godine James Hunt je vodio utrku i sudari se sa Johanom Massom, sa svojim ekipnim kolegom, kojega i berundao, kojega je zaoblazio za krug, ovaj ga ne skuži i sudare se i ovo dva McLarena van. Ovaj totalno lud, dođe sudac u stazu, Jamesu Huntu, i ovaj ga
doslovno ga nokautira. Da, pogodio ga je šakom u glavu. Frajer ono leži. I onda posle, naravno, Hunt, ono, kad mu se spustilo sve, onda je ono, naravno, ispri, la. Ali hoću reći, ne, to su te situacije gdje adrenalin totalno preuzme, nema mozga. To je jedna jezercija adrenalina, ovako, samo reagira, nema mozga, samo... I to je to, ne, dakle, još je on dobro i podnio to, taj Russell i sve, i ljudi su, Hakkinen u Monci, one jedne godine plakao kad je tako isto odustao sa vodstva. Čovjek je otišao i stavio rida, frajer rida, onako u travu. Da. Tako, mislim, naravno da su emocije jaka stvar i sve to skupa i lijepa stvar je što je Kimi odmah rekao na čim je ušao, mislim čim je radio taj intervju, rekao je, ne, u stvari na radiju je rekao, bilo bi ljepše da nije ovakva pobjeda, ali bože moj, uzet ću je. Uzet ću je, ne. Mora to reći, iako ga boli briga u biti. Da, naravno. U biti čak mi je najdraže da je takva pobjeda, da je pobjeda sa 25 bodova. 25-0, to je idealno. Definitivno. Da, i upravo to, i sad je to ono što trebamo još samo reći, mislim, a to je da je, dakle, Kimi je odvozio dalje ono rutinirano, iako je i on imao onu Verstappenovu foru da je u zadnji čas napravio najbrži krug utrke. Dakle, to je ono kad se baš idemo utrljati sad svima, ne? I to je se dogodilo, ali je fino to odvozio, nije bilo grešaka više, nije bilo ništa. Da, mislim, stvarno nije bilo logike da ima grešaka, ali u svemu tome, znači, Kimi je, znamo, mlad, klinac, nadobudan, lud, više riskira. Znači, vidi se i po načinu, ono što se zabio skoro, si vidi ono kočenje. Taman je bio kadar, znači, još mu je bio jedan kotač na travi, ono je čudo, ja mislim ovoliko da je bio od bila bi zgodna reakcija Wolfa. Ono da se zabili, da, ono bi bilo gotovo. Tako da, ide u više rizika, kako bi rekao. To je, mislim, to je takav sport, kako bi rekao, znaš ono, dublje koči, ide agresivnije i sve to. Russell je ipak tu malo iskusniji. A pa gle, ova ima 29 utrka, a Russell ima 157 utrka. Ono što Antonelliju definitivno fali, on je grezo, bi mi rekli. On je, malo mu je stil vožnje, mu je mrvicu siroviji, još. Ali to je 29 utrka. Ono što njemu treba je sad ona mirna brzina. Dakle, ono nešto kad dođe vozač, ne znam, Hamilton ili čak Verstappen, dođe i onda niže krugove koji su na rubu pameti, ali jedan za drugi. Ovaj to još baš nema u tolikoj mjeri, ali će imat. Mislim, on ima brzinu, to je najvažnije stvar. Ali šta ima, šta sam još htio reći? Znači da on u sve to što radi, vidiš ga da je nabrijani klinac, ide za njim koči, ono sve u zadnji čas, gura se sve, baš to što vidiš taj tinejdžer u njemu, kako radi, ali uz to sve ima, što je rekao Villeneuve, i što se ja full slažem, ima tu prvakovu sreću. Da. Znaš jednostavno ne desi mu se ništa loše i desi mu se sve dobro. Naravno. I to je jednostavno tako. A svi znamo da moraš imati sreće u životu da biš uspio. Ali ono što se meni jako svidjelo u subotu je, kad smo već još kod njih, u subotu u sprintu on je baš puko. On je, naravno, po meni bio potpuno u pravu. On je zapravo čak bio malo napred sa vanjske strane u prvom zavoju. Dakle, što bi se trebalo u normalnim okolnostima pretvoriti u unutrašnju stranu drugog zavoja. Ovaj ga nije pustio i što kaže Toto Wolff, da je neki drugi auto iz neke druge ekipe isto te ne bi pustio, ali to nije nikakav alibi, naravno. Po meni je Russell trebao njega pustiti, a ono što ja uvijek govorim, samo da završim, je ono kada oni su sada s tim pravilom, to je nekako sad pravilo gdje si ti praktički, ako ideš proticati sa vanjske strane, da si ti praktički u milosti vozača koji se brani, jel? I ako ti njemu ne dopustiš mislim... Ako mu ne daš mjesta, ti ćeš ga de facto izgurati sa staze i to se ne kažnjava, jer se kao smatra da ti koji ideš s vanjske strane, to nije najlogičnije preticanje, ti više riskiraš, bla, i moraš nositi posljedice. Po meni je to totalno bez veze, jer smo imali legendarna preticanja u Formuli 1 sa vanjske strane. Pričali smo već o Raikkonenu u Japanu kad je šiknuo u prvom zavoju Fisichelu u zadnjem krugu. Pričali smo o Montoyi koji je prešao u Interlagusu Schumachera sa vanjske strane u svojoj prvoj sezoni. Michaela Schumachera, on ga šikne sa vanjske strane, 2001. Dakle, te stvari, to se ne smije gušit, davit, kočit. To su stvari koje treba pustiti i u ovom slučaju je naravno Russell znao da neće biti ništa ako ga on ne pusti i mali je otišao vani. Ima one rano ferija, tako da... Je. Da, jasno. Mislim, ja nisam tog mišljenja. Ja mislim da je to se desilo malo prije, ali to je bilo već, znači praktički Russell je imao apex, je bio skroz njegov. Znači stvarno, doslovno bi mu se morao maknut
doslovno bi mu morao prepustiti poziciju. Tako da ja mislim u ovom slučaju da nije. Ti možeš prepustiti poziciju ako dođe frajer paralelno s tobom i ti znaš da Da, to je kad je preko osovine, sve to okej. Ali ovo je baš je u apeksu, je već je bio, baš je njegov bio zavoj. Po meni je Russell bio okej. Ali na sreću imali smo jedno i drugo. Tako da ima znači nastavila se trka dalje. I ono što je bilo i ono što je tad meni bilo ono baš bljak je onda Wolf dođe na radio i veli nemoj se žaliti ovo ono, dakle budi politički korektan, mislim. Ono to je najužasnija stvar koju možeš reći, pogotovo klincu od 10 godina. Skače za za Kimija Toto ima dugme si je približio najbliže da mu bude. Da, ma naravno, ali šta imaš? Ali pa ne možeš ti, mislim, pusti ga, brate, nek se ispuše. To je ono što svi volimo. Pa svi volimo da se on dere na radio i da viče budala mi nije pustio, nego da bude, da, okej, nema veze, da, dobro. Razgovarat ćemo poslije, mislim, to razgovarat ćemo poslije, mislim, šta? Da. Poslije će onda doći, naravno, službeni ono, PR izjava, oni su raščistili stvari, sve je u redu, mislim. Sve je super, da. To ne možeš tako. To je tako uvijek bilo, da, znam, ali hoću reći, to mi se nije nikako sviđalo, zato što je to zapravo puno gori PR za Mercedes, to što on ide tu nešto govoriti, zapravo toliko ono svjestan PR-a, Wolf, da zapravo napravi kontra stvari. Mislim, umjesto da pustiš vozače da budu kakvi jesu, šta sad, ako je mali temperamentan, je temperamentan. Štica Taljana od 19 godina, sad ćeš ga ti da on niš ne veli. Mislim. A je. On samo gleda da se njih dvoje ne zabe. Mislim. To se mora desiti tu i tamo, mislim. Šta sad? Što bi se, ja mislim, sigurno desilo da nije Russellu Rico bolid. Znači, možda se ne bi zabili skroz, ali bi se ili takli. Znači, nešto bi se desilo 100%. Pa bilo bi mislim, i desilo se na kraju u zadnjem, to je predzadnjem zavoju. Pa više bi govorili o Mercedesu nego što su sad. Prije, da. Znači, svi bi govorili o tome, bad news je good news. Ne? Tako da čestitamo Mercedesu na pobjedi, mislim, na osvojenom prvenstvu. Dobro. Vidit ćemo šta će taj duo donijeti. To je sad opet nepoznanica koju niko ne zna šta je. Šta će nam donositi, ali činjenica je Mercedes i dalje nastavlja svoju dominaciju. I bili bi ugroženi u ovoj utrci od strane McLarena? Tako je. To je stvar koju opet nismo mogli gledati, jer je McLaren napravio to što je napravio i desilo mu se to što mu se desilo. Ali da, činjenica jedino što je sigurno u mojoj glavi je da ne bi Hamilton bio drugi i da Verstappen ne bi bio treći. Da su McLareni bili, da su McLareni bili u trci, to je moje mišljenje. Ko zna, jer je Ferrari jedanput, ne toliko u sprintu baš nije bilo nešto. Tu su bili i sve, ali u utrci su bili, Ferrari bio odličan, mislim Hamiltonov Ferrari, naravno. Ali McLaren je imao jednu utrku onako, vrlo bi rekli, za sjećanje. Da, baš onako pravi, u pravom stilu Kanade. Kaosa i svega neočekivanog i ludosti. Baš prava kanadska utrku su imali. Da. Ne, ali tu treba reći jednu stvar. Mislim, naravno, svi sad, ja mislim i ti, valjda i svi, i 95% ljudi, jer smo pričali prije ovog početka snimanja, svi misle kako su McLaren idioti i kreteni i kako nemaju pojma i kako su naravno, opet po 1000. put zeznuli strategiju i tak dalje i da su samo, valjda, Ferrari loši u tim stvarima, bla, bla, bla. Međutim, treba reći jednu stvar. Cijela utrka u Kanadi, dakle, nedelja se očekivala već možda 10 dana unazad kao da će biti potop. Da će biti još jedna mokra kanadska utrka. Prognoza u subotu je bila sigurno kiša, 95% u 4 popodne, kad je bio start. Prognoza pol sata ili 45 minuta prije je bila kiša, 99% kiša. Vozači su vozili one krugove koje su vozili kad idu prije nego što dođu na grid, dakle ono što je do pol sata prije, onda se zatvori pit lane pa više nema, ali ono su vozili par krugova što moraju proći kroz boksove i sve to. Oba dva vozača McLarena, osobito Piastri, su rekli da onaj zavoj 10, dakle to je onaj 180 stupnjeva na suprotnom dijelu staze, je mokar, da je sklisko, da ovo, da ono. Onda su došli na stazu. Na stazi su imali već one gazebo, oni šatori. Gazebo, da. I onda je došlo naredba od FIA da maknu to, jer da neće biti kiše. Tako je bilo, ne? I onda su maknuli te stvari, međutim, ovi su, baš komentatori, ovi što su stajali na gridu su gledali, sve je bilo onako mokro, bio ono što Englezi kažu drizzle, dakle to je ona nekakva kišica, više su kao neka maglica, da. Sitna kiša. Tako je. I oni su svi stajali, i onda je, i tu je postalo jasno da zapravo kiše još nema, nije to prava kiša, ne? I onda su
I onda je bila himna, kak je bila himna, svi su već rekli, ovo je malo previše suho. Treba reći jednu stvar, naravno, koju možda znate, možda ne znate, imaju pravo mijenjati gume do 5 minuta prije. Dakle, prije ne starta, nego onog warm-up kruga za zagrijavanje. Dakle, kad krenu sa grida, do 5 minuta prije toga smiju mijenjati, mogu odlučiti, ali niko ne zna šta... Bez kazne, u smislu, bez da izgube mjesto. Jasno, da, ali a isto tako, niko ne zna što drugi imaju, jer možemo svi pogađati, ali svi donose gume namjerno, naravno, zamaskirane u one kapute za zagrijavanje guma i niko ne zna šta drugi kažu. Jer ja sam čitao neke komentare, veli ljudi, pa mogli su vidjeti ovi iz McLarena, svi okolo imaju slik. Pa nisu mogli vidjeti, jer se to ne vidi, ti to ne možeš vidjeti. Ne? I dakle, nisu oni jedini. 7 auta je startalo na intermediate gumama. Dakle, odluka je bila ta. Ali oni su jedini u prednjem. Naravno. Mislim, definitivno. I ono što si ti rekao malo prije kad smo pričali, trebali su napraviti split, trebali su se podijeliti. Treba jedan imati ovo, jedan ono. Pa sada vidimo. To su napravili u Williamsu. Ne? Sainz je imao kišne, odnosno polukišne gume, a Albon nije. Cadillac jesu imali i Audi su imali, isto kao i McLaren. Dakle, 3 ekipe su se odlučile na tu kocku, Williams se odlučio na pola kocke. I onda su vozili te krugove množina za zagrijavanje, zbog toga što je ovo riknuo mjenjač, Lindbladu. I dok su to njega gurali, direktor utrke nije napravio nešto što bi bila kolosalna usluga McLarenu, a to je da abortira start i da svi stanu ponovno na grid i da dakle ponovno imaju taj neki period gdje mehaničari mogu promijeniti gume i sigurno bi promijenili. Ne? Međutim, ovako nismo i ovako smo mogli vidjeti ove jedne Piastrija i Norrisa kako se voze u tim krugovima zagrijavanja i svakom sekundom sve više i više govore kako te gume ne valjaju i kako je to kompletno prošlo. Ja mislim da, kako je Russell rekao da neko ne želi da pobjedim, što je on mislio vjerojatno na bogove ili to, znaš ono. Dobro. Ja mislim da je baš Bog htio da McLaren pobjedi. Jer krenulo je to, gledaš, nema kiše, ajde, kao skidaju se ovi grijači, vidiš Inter, zašto, kao možda oni znaju nešto što mi ne znamo, ono što si ti rekao, ili će biti genijalci, ili će biti najveći tupani. Upravo to. Ali ide formation lap, možda ove gume, kao i saju, možda nije dobro, sad ovi iz boksa saju, ne, dobro je to, bit će kiše, onda Norris. Mislite da su ove gume dobre? Da, bit će dobro. Cap, formation lap. Drugi formation lap. Znate šta, ja mislim da ovo možda nije dobro. Ne, bit će dobro. I onda je bio treći formation lap, tu pošto je znate šta, ovo nije dobro. Znači, stvarno su bili svi znaci, idi u bok, zamijeni gume i starta iz boksa. Da, ali nisu... U starta je krenulo McLarenu jadnom. Nije baš od starta, on je poveo utrku. Da, dobro. Ajde, mislim dakle, da to sam mislio. Pazi, to je još uvijek bilo, to je još uvijek sve visilo, znaš, još uvijek je moglo se, jer inače se, slučajno se dešava da imamo poznatog u blizu Montreala lika koji tam stane, pa je bio tamo i ja sam se čuo s njim posle. 3 kilometra od staze je padala kiša. I to jaka kiša. Dakle, totalna kocka i totalna izgubljena kocka za McLaren, da se taj oblak pomaknuo ta 3 km i da je to spljasnulo kako treba. Oni bili najveći genijalci na svijetu. Jer bi svi morali ići, ne bi oni bili sami, normalno. I Audi bi dobro prošao, i Sainz bi dobro prošao, i naravno Cadillac bi isto dobro prošao. Ali oni bi bili totalni genijalci jer bi vjerojatno pobegli za pol minute. Da su samo ostali 5-6 krugova pod kišom sa tim gumama, dok svi morali ići u boks, dakle svi bi dobili još tih 20 sekundi minusa, da su mijenjali i McLaren bi automatski tu imao pol minuta prednosti. Ako ne bi bio safety kara i dobro, svega. Ali na koncu nije bilo uopće, ova je utrka 85% safety kara. Iznenadio sam se da je virtual safety car izašao. Pa nije trebalo. Super. Da. Ali kojiš, bilo je 83% ili 85% bila šansa za safety car i svi su govorili, to je utrka kao uvijek prolazi. Ovaj nije, ovaj je prošlo bez. Dakle, hoću reći, McLaren je tu imao baš svi išli na sve ili ništa i naravno pušiona totalna i ogromno ništa. I sad su, znaš, lako je sad pljuvat, sad smo svi pametni, ne, normalno. Ja sam rekao odmah da treba zamijeniti. Jasno, ali ti si, mislim, ne znaš šta radiš ovdje, čovječe. Ja sam čovjek s mora, ja odmah vidim, ja čim vidim nebo, ja znam da li će biti kiša ili neće. Ti si trebao biti tamo na pit wallu McLarena i reći, nemojte. Ja sam se prijavio. Jesi? Da. Dobro. I nisu me uzeli. Pa dobro, nikad se ne zna, znaš, to je... Uglavnom, da, McLaren... Ali bez obzira na to, da, McLaren ništa, nula i nažalost... Nula, ali start brutalan. Opet je Kim imao, malo bolji start,
ali Russell je imao loši. Da. Mislim, i odletio je Norris lijepo. Da, super. Mislim, ispred top je imao start koji u biti u startu gledaš kako dobar start, a džabe. Jer imaš krive gume. Znači dobar start, a u biti ništa. Jedino je bilo sad padne u prvom krugu kiša, što se naravno nije desilo i on je odmah išao u drugom krugu u boks. Piastri nije ni to čekao, Piastri išao odmah na kraju prvog kruga je ušao u boks. Tako da i odmah je on pao dole i obodvojice su naravno pali u povrtku. Norris čak dobro, Norris je dopentrao gore do 8. 9. mjesta i onda me ona je bila zbilja isto nezaboravno kako mu je riknuo taj mjenjač. Ono kad su otvorili mljeveno meso su izvadili van, ja mislim, baš. A Piastri naravno je imao, on se borio tamo sa tih zadnjih pozicija i imao je taj Sudarić je imao sa Albonom u onom zavoju 180 stupnja, desetki i dobio kaznu 10 sekundi i onda je to odmah trka upropaštena, završio na kraju 11. Dakle, jedan onako vikend stvarno nevjerojatno grozan za McLaren. Još su donijeli novo prednje krilo koje su u biti povukli. Nisu bili zadovoljni s tim i pa su vratili staro. Tako je, da. I odmah čim su vratili na staro su išli dobro. Jer petak jutro nisu baš bili dobri, ali su onda to promijenili i odmah su išli kak treba. Tako da ja mislim da kako je bilo kako su kvalifikacije završile, tako je po meni bi trka završila. Ali opet ne znamo. Ko što su imali na početku sezone, taj McLaren je non stop se kvario, nismo znali, onda kad je radio je bio ugrozio Mercedes. Tako da je tu u biti Ferrari ja se tu ne slažem. Ja mislim da je svi misle da bi McLaren, treba zapamtiti da je u biti, baš da pogledam točno da ne lupim, ali u biti je Hamilton je bio za 800 iza Piastrija, recimo, u kvalifikacijama, a Piastri je bio za 600 iza Norrisa. Dakle, Hamilton je bio tu. To je samo jedna linija malo drugčije odvezena i on bi bio u drugom startnom redu. Možda ne bi baš ugrozio ova dva Mercedesa, ali bi možda bio u drugom. Hamilton je išao dobro, cijeli vikend je išao jako dobro i išao je jako dobro. Zašto? A Hamiltonu ide dobro jer je rekao da više neće ići u simulator. Da ga je svaki put malo krivo naveo i sad ide onako old school pristup, ali ne samo to, nego što je u mojim ušima još onako više zvoni, a to je bitna jedna stvar za sve ljude koji govore kako oni ovo, tu se sve jabi ovako, jabi onako, znaš, ovi iz kauča. Vidiš ti šta znači, šta se sve dešava u pozadini jednog F1 tima, kad ti Hamilton kaže nakon trke u Kanadi da napokon ima inženjerski tim iza sebe kakvog želi. Sad vidiš ti koliko se tu stvari dešava konstantno ko je tu rad. I vidi se. I stvarno je bio, cijeli vikend je bio Lewis odličan, što si sad ti rekao. Bio je odličan i baš je bio sretan. Ali cijela poanta je u tome da ljudi generalno ne znaju koliko tu ima rada i koliko ima posla i koliko se to stvarno treba posložiti. I ti veliki vozači, pa već i od Sene, mislim, govorim sad o ovom novijem dobu gdje su ti inženjeri jako važni i tako dalje, gdje je taj čuveni bio duel Sene i baš je duel bio zapravo, jer su obodvojica Giorgio Ascanelli je bio njegov naravno inženjer i to je ovako kao operni pjevač, jedan Talijan, koji je radio tako sa Senom i to je bilo fantastično i tu su počele te nekakve simbioze vozača i njihovih, dakle, inženjera, pa recimo Lewis Hamilton i Bono, pa naravno Lambiase i Giampiero Lambiase i Max Verstappen. Dakle, to su te stvari i Lewisu je to falilo u Ferrari, kad je došao u Ferrari nikako se nije mogao s onim likom koji ga je dobio i sad se to izgleda ipak sve počinje smještati na mjesto. Ali za mene osobno je puno važnija ova stvar sa simulatorom, zato što su ti simulatori, kao i artificial intelligence inače, postali toliko dominantni, toliko važni da su se ljudi počeli previše oslanjati na te stvari. I Hamilton je očito to vidio. Očito je vidio da ono što je on posložio doma, radio je satima na tom simulatoru, posložio je krila, sve znate, od diffa do ovog, do onog, sve moguće stvari koje se trebaju raditi, mapping motora, sve. I onda je došao na stazu i onda je vidio to niš mu ne funkcionira onak kak je on očekivao. I onda je to se desilo
puno puta ili previše puta i onda je odlučio, i to je čak najavio prije i onda su naravno odmah svi po kakvim društvenim mrežama, budala, evo ga, još jedna isprika, la. I kao on stalno traži isprike. Nije, nego čovjek je, brate, perfekcionist koji traži i pokušava. Naš je način, da. I pokušava. I odlučio da proba to. I on je odlučio probati. I onda je probao, onda je vidio da auto ide onak kak je on očekivao da će auto ići. Ne? Ono što je isto po meni, što su pričali, vjerojatno je u tome nešto, što je bila dosta hladna utrka u smislu temperature, što očito pogoduje Ferrariju. 12 stupnjeva je bilo. Da, što očito jako pogoduje Ferrariju. Mercedes sam da li ne znam, ali pasalo, jer svi su imali problem, u biti u smislu problem sa gumama. Niko nisu znali kako će reagirati i dosta su im se gume svima hladile. Dosta su im izlazile iz onog window, kako oni kažu, iz operativnog onog tog windowa, da su im dosta padale temperature. Da. Ali ono što je isto još sa tim, dakle, sa Hamiltonom važno je naravno da je on, kad nađe, to je ono klasično i ono vozač kad nađe, koji je ono perfekcionist, ima jedna bolja riječ, ali nećemo se. Perfekcionist, ono, znate, kao jedna bubica čuvena koja, i onda kad ste takvi, onda gledate svaki detalj, ali uglavnom, on je takav, on traži, čak kažu da i previše pokušava dotjerati auto da bude točno onako kako ga on želi osjećati. I međutim, očito je uspio. Očito je to išlo i ono što se meni naročito svidjelo je to što se nije dogodilo ono što sam ja očekivao u utrci, a to je da kad je, dakle, on vozio na 3. mjestu i kad ga je prešao Verstappen, ja sam mislio, dobro, sad je to. On je sad ustanovio da auto ne ide bolje i on sad će se pomiriti s tim i završit će rutiniranu utrku. Nije se desilo i to je genijalno. Ne? Genijalno je ono kad je Russell odustao, onda smo imali tu novu utrku između ova dva luđaka i ta utrka je bila jako dobra. Ta utrka je bila, naravno, nisu isti auti, pa drugčije reagiraju, drugčija trakcija i zavoja, kočenje, sve to. Ova dva Mercedesa su naravno... 10. zavoj uvijek bio najzanimljiviji za gleda, tamo se dešavalo najviše. Tako je, ali hoću reći, dok ova dva Mercedesa imaš iste stvari, oni su otprilike slično poštimani, ova dva su različiti i različito ubrzavaju i različito koče i sve. I naravno i različiti aeropotisak i sve živo. Ali međutim, to je divna bila utrka za gledati između njih dvojice i ovaj ga je gledao Hamilton i proučavao osobito taj zavoj 10, gdje je to kočenje uvijek na grubu i sve i gdje je lagano prema kraju Verstappen možda bio malo mekši na kočnicama. To je ono fora zašto moji prijatelji mene gledaju ko luđaka, što oni ne kuže da je trka krenula. Znači, u jednom trenutku kad su zašli iz boksove, to Hamilton je bio nekih 5-6 sekundi iza i onda gledaš 5, 4-9, 4-8, 4-7 i to ide i oni sad gledaju, zašto si ti tako, šta ti je sad tu, ništa se ne dešava. To je ono što ljudi ne kuže, tu čar, u biti, kad misliš da se ništa ne dešava, sve se dešava i gledaš kako će ići i onda vidiš izlazi virtual safety car i na to virtual safety caru se dosta zna desiti to neki pomaci kad se izgubi, ali tu nije izgubio ništa. Lewis i non stopu se približavao i stvarno što kaže, baš je bilo guž gleda tu utrku prije nego što je počelo biti sama utrka kad su se počeli ganjati. Da. Baš je bilo I na kraju kad ga je uhvatio je isto bilo ovaj se nije dao jer naravno da njih dvojica poznavajući tu povijest njihovu i sve to skupa i prije 2021. naravno, a posebno nakon 2021. ili u toku 2021. Je ta povijest je naravno što bi rekli bremenita. I specijalno imaju pažnju i koncentraciju. Svi kad to vide, svi da odmah tako je, ali njih dvojica, možeš misliti kad je Verstappen vidio da mu ovaj dolazi sve bliže i bliže, on je bio naravno, cijedio je maksimalno i puno više od maksimalno što se uopće moglo, jer je bilo očito da Red Bull postaje malo sporiji prema kraju utrke, ili naprosto ne znamo zašto, u svakom slučaju lovio ga je. Gumama ili nešto, u svakom slučaju hvatao ga je i to je bilo, i baš je bilo dobro za vidjeti i na kraju krajeva sve su odigrali čisto, bez ikakvih takvih stvari. Ono što je zanimljivo što treba... A kako se Lewis, samo da te pitam, zašto, mislim nećeš znat, ali skužio si kako se Lewis žalio kad ga je u biti stigao Verstappen u 9. i 10. krug,
I lost power, come on guys. Ono, ko da su oni nešto zeznuli. Ne, nije da su zeznuli, nego kao dajte mi još snage, dajte mi još snage. Ne, bilo je zanimljivo jedna stvar meni, kad smo još malo samo kod Ferrari, još dve stvari za Ferrari, ali jedna stvar je bila zanimljiva kad su sjedili u onoj, kako oni to zovu, tea room, ne, u onoj sobi posle, prije posle. Da, su se porazgovarali njih dvoje. I ovaj put su stvarno napravili dobru stvar, ovi moji iz FOMA, iz te televizije su stavili konačno mikrofone koji su pošteni mikrofoni. I ti sad konačno čuješ zbilja, ko ovak se čuje, šta pričaju. I bilo je jako zgodno to slušat. Po meni su čak presjekli malo pre rano, ali dobro. A uvijek presjeću, da. A ono što je bilo zgodno je bilo to što je Hamilton pričao o tome da mu nije jasno da li to što je on mislio da još uvijek nema Ferrari dovoljno brzine na ravnom, da li je to zbog toga što je auto, kako on veli, draggy, dakle da ima previše krila, ili da je to motor, da motor jednostavno još uvijek nije dovoljno blizu ono što ti čekaš, taj Aduo, ili kako se zove, Aduo, da se to popravi kod Ferrarija. Međutim, meni se čini da je Ferrari bio sasvim solidan na ravnome. Pa da, u principu baš to. Na utrci gdje je i Fred je sam downplayao, je rekao ova utrka će biti pokazat naše mane, jer imaš te ravnice ogromne. U biti nije. Opet nemamo taj McLaren u miksu da bi vidjeli realno, ali u principu da. Ali ono što baš ja mislim, ja baš zbog toga kako je Hamilton vozio tu utrku i kako je zapravo on mogao se riješiti tog Verstappena i riješiti Verstappena i kako je taj Fordov famozni motor koji za svi govore pritajno da je tako fantastično dobar, koji Ferrari je zapravo pobjedio to, odnosno Hamilton je pobjedio tog dakle Red Bulla i tog Forda i tog Verstappena. Dakle, ja ne bih rekao da je Ferrari nešto strašno hendikepiran s tim motorima i s konjskim snagama i tako dalje. Ja mislim da je to isto možda više stvar u tome da je taj auto, svi se slažu, potpuno savršen za zavoje, osobito za spore zavoje. I čim vi napravite auto koji je potpuno okrenut na tu stranu, on će biti mrvicu manje slik, manje će biti efikasan na tim ravnim dijelovima. I moguće da je tu samo ta mala razlika. Jel? Ali ono što je isto drugo važno za Ferrari je to da je Leclerc imao jedan zbilja vikend. I opet, pazi sad, i to je sad ona ista stvar. Ono što smo se sprdali sa Russellom, kao kako mu ne paše Miami, kako ti može ne pasati, ti si u Formuli 1, ne može ti jedna staza sad ne pa. To je navodno bila ista stvar sa Leclercom ovdje, da mu kao njemu sad jedanput Montreal ne pali, mislim. Najgori vikend u mojoj karijeri, je rekao. Znači, ni manje ni više u mojoj karijeri, je rekao. Mislim, moguće. On je u jednom času došao na 2 sekunde Hamiltonu prije nego što su išli u boksove i sve živo. Onda su išli u boksove i tu je, naravno, Hamilton bio prvi, Leclerc je došao iza njega i morao je čekat. I još su imali dosta dugi, 4 i nešto sekunde je trajao. I on je naprosto tu izgubio, kad su oni izašli van, Leclerc se potpuno izgubio. On je potpuno nestao. I onda je imao onu zanimljivu situaciju sa Hadžarom, ali to ćemo za sekundu. Ali ovo što je se onda dogodilo, on je na kraju bio više od pola minute, 33 sekunde iza Hamiltona u cilju. 33 sekunde, a pazi... Izvrtio se. A govorimo o pola utrke. To je već bio 11 sekundi. 11 sekundi je bio prije što se izvrtio. Da, a mi govorimo o pola utrke, dakle 30 nešto krugova, dakle to je skoro između pol sekunde i sekunde po krugu je on gubio za Hamiltonom, što je stvarno za Leclerca nemoguće. Ne? Dakle, i nije se žalio da nešto ne valja s autom, nego naprosto nije to išlo. I to mu je, uvjerljivo najgora utrka ove godine sigurno, jedna od sigurno loših u posljednjih godina, vrijeme. Druga nakon Majamija, gdje je gubi od Hamiltona, u Majamiju se zadanfo se onaj zid, i onda je još dobio kaznu i sve. Tako da se nekako to kreće. Sad dolazimo u Monako, on je iz Monaka i tako dalje. To ćemo pričati na kraju, ćemo samo malo se osvrnuti na Monako. Da. Ali evo, i to je Ferrari koji je dakle odjedanput imao jedan senzacionalno dobar to ono što smo možda rekli u Majamiju, gdje su donijeli 11 nadogradnje koji nije radila ni jedna, ali rekli smo da će to oni možda vjerojatno poštima za sljedeću utrku. Pa upravo to, možda se to upravo i desilo. Možda su malo kapitulirali na tim nekim stvarima. Tako je, to jesu očito poboljšanja koja možda nisu nužno bila dobra za Miami, ovdje su očito bila, jer su sigurno nisu ih bacili u smeće. Dakle, sigurno je to preneseno na ovu utrku i sad koja je specifična po mnogim stvarima, ta staza, inače, jer je to normalno
park, ne, taj Montreal, ali u principu je dobro. Ferrari sad izgleda dobro, sad mislim, ćemo vidjeti kako će se dalje. Mislim, on je bio i prvi i drugi sektor je izdominirao i onda treći sektor baš ima jedna stranica sa grafikama di Mercedes baš u drugoj igrici su. Totalno sam. Ali oni su sad dosta onako se odlijepili, s jednom prilikom su se, Ferrari govorimo, odlijepili su se od McLarena, baš gledam, preko 40 bodova razlike. Aha, samo da se sad vratim... Sad kad si rekao 40 bodova, sam se sjetio Russella i Kimija, jel? Da, samo sam htio to reći, 43 boda i sad to je strašno i užasno i ne znam šta. Ja sam išao pogledat, baš da vidim, da se podsjetimo. Prošle godine kad je skriknuo motor Norrisu u Zandvoortu, i kad je Piastri pobjedio i kad je Piastri nabio tu, činilo se tada nemoguće veliku prednost, bilo je 34. Sad je 43, dakle to je dobro, good news za Russella, jel? A bad news je da je ovo Kimi Antonelli. I da je to 43, to su već skoro dvije utrke, dakle, koje bi trebao možda totalno uprskati u Antonelli, da bi ovaj sad tu malo došao negdje. Ne? Dakle, nije nezavidna situacija. Tako je, nezavidna. Em se bori, što smo rekli, em se bori protiv Kimija, em se bori protiv sreća njegove i svoje nesreće. Dobro, sreća. Ali sreća na njegove stvarno ima još 17 utrka sigurno, možda ima i koja više. Da, možda. Tako da ima još dosta bodova, ima još dosta šanse da se i Kimi negdje zafrkne. Ali mislim da ćemo gledat do kraja sezone, mi da ćemo gledati jednu dramu, s obzirom kakvi ljudi imaju mišljenje o Russellu i da je Kimi Taljan, i s obzirom da Italija gori, ti kažem sada, jer imaju... Sva sreća da imaju tenisača, kako se ovaj frajekt, ovaj tenisač neki koji je isto, koji je dobio Wimbledon i sve živo. Kojemu brat voli formulu, gdje je rekao da... Da, dakle, pa Italija tu mrvicu, ta histerija sportska, jer im se mrvicu podijelila, inače bi na ovoga još više sve palo na ovo klinca. Ovo im je sad idealno, Kimi prvi, Ferrari drugi, znači to je super. Ako ne može najbolje da bude Kimi u Ferrariju, za to će se malo strpiti. Za to će se strpiti, neće ga Toto dati. Sigurno ne. Dakle, i sad smo došli do Red Bulla koji je zapravo smo puno rekli o Red Bullu, rekli smo puno o Verstappenu, rekli smo da je nakon jedne... Nismo rekli jedino da ga je Hadjar bio... Pa to sam htio reći. Jako blizu. Da, pa bio je blizu, čak i bio i brži. 8.000 ili 3.000. I bio je čak i brži u nekoj fazi, ne znam čega, da li možda već u petak ili... Uglavnom da, čim je auto takav da Verstappen ne leti, drugi vozač koji je u Red Bullu može taj auto koristiti. Dakle, sigurno nije bio dovoljno dobro poštiman, barem ne do nedelje, odnosno subote kvalifikacije, tad se smrzne sve pa više nema diranja. Ne? Dakle, sigurno do kvalifikacije možda Red Bull nije toliko baš ni pasao Verstappenu, u kvalifikacijama je očito bilo mrvicu bolje, a u utrci je sigurno bilo dobro, ne bi bio treći, ne bi bio u borbi da su ovi bili živi. Ali dobro odradio. Vrlo solidno. Hadjar je u biti zatvorio. Hadjar je zatvorio taj prvih 5. Tu petu poziciju koji su bili u istom krugu. Znači, 5 je u istom krugu. Svi drugi su bili u drugom. 4 su u istom krugu. Hadjar je već i bio rundan. Jer je dobio stop and go na kraju pa je još više pao. 4 su samo u istom krugu. Ja mislim da je Hadjar ostao. Ne. Jer je dobio je za, to sam htio reći, dobio je penal na kraju, još jedan. Ali fora je u tome da je, na kraju su oni zapravo kao to mini slavili u Red Bullu, jer je to zapravo prvo postolje za ove godine, naravno i prvo postolje pobjedničko za ovaj motor. I za ovaj motor. I za Ford i za Red Bull. Tako da je to ipak, neki mali, ono što kažu landmark, ipak su nešto su napravili. A Hadjar Čitao sam da je Hadjar negdje se tješi malo očito, gdje rekli da kao možda nije takva filozofija više, to je bez možda, takva filozofija da je sve, kao da su malo razdvojili tu foru da samo nije sve prema Verstappenu, nego da će raditi bolid za jednog i drugog. Pa vidjet ćemo. To će sad vidjet ćemo. Pokazat će vrijeme. Good luck, ali... A znaš šta, treba reći jednu stvar. Mislim, on je imao baš lošu utrku, u smislu da je napravio dve loše stvari. On je bio dobar, on je bio best of the rest. Bio je, u kvalifikacijama bio 8. što je okej, mislim u takvom društvu biti 8. i tak dalje, s autom koji nije savršen. Bio je tik vrlo blizu, bio Verstappena, dakle sve 3 ili 8.000. Znači baš skoro isto vrijeme. Sve 5, čekaj sad da baš da vidimo, ali fora je u tome da u biti čekaj, sad sam nešto napravio blesavo, ali dobro.
Verstappen, Hadjar, da, upravo si, 300 je razlika bila u kvalifikacijama. Dakle, ništa. To je, kako ovaj šamara te sve svoje već godinama, to je super, ne? Ali ono što je napravio, naravno, Hadjar loše, relativno dobra utrka do onog kad su prošli boksove i kad su, zbog toga što je Leclerc čekao u boksovima na Hamiltona, onda je pao i Hadjar ga je prešao. I sad, kad mu se Leclerc približio, to što je Hadjar napravio Leclercu, ovi komentatori su to onako kao, pa nije to tak strašno, nije ovo, nije ono. Mislim, po meni, to je za utrku zabrane. Ali nije. Ja sam išao gledat. Znači, išao sam gledat i to gledao sam stvarno dosta puta, jer me baš zanimalo. I stvarno nije. Znači, jednu miljotinku prije već je Hadjar krenuo desno se bacat. A zašto se on u sred ravnog dijela miče u desno? Išao ga je zatvarati jer je vidio da mu dolazi Leclerc. Pa nema micanja, čovječe. Nema dva micanja. Pa da, a kako ćeš onda? On je u biti... I onda se vratio. Ali za šta je njega prijavio Charles? Jer kad se to desilo, Charles je full zakočio i nije ga tu stigao. I tu je on rekao, this is very dangerous, ovo ono. I stvarno i meni se učinilo. Ali išao sam i poslije gledati jer me full zanimalo. Dobro, i stvarno nije. I poslije što radi ove analize, kako se zove, gledao sam, isto je rekao da stvarno nije bilo tu niti dva micanja, niti ništa. Poslije je. Dva micanja su bila sigurno. Nije to bilo, nego poslije je napravio to drugo micanje, to da. Ali to prvo, inicijalno zatvaranje, je bilo sasvim legitimno. Dobro. Ja mislim da nije, ja mislim ja sam gledao iz Leclercovog kamere. Da, to je jedina, jer ona druga ti ne vidiš na stazi i tako dalje. Ne, po meni je baš bilo ono bez veze. I onda naravno, to dobio 10 sekundi, što je već loše, ali nije ga to strašno, to ga je, što se tiče Leclerca, ga je to zeznulo, jer je izgubio kontakt sa Leclercom tu. Međutim, oni su bili ispred 600 plasiranoga puno, dakle, tu nije bilo opće frke. No. Ono što je kasnije napravio je lošije i gore i tu je dobio, ja mislim, 3 boda kaznena, a to je da je prebrzo vozio pod žutim zastavama, da li zbog nekog kojeg odustao kasnije iza... Ko je? To je bio... Možda je Alonso ili neko, ne, Alonso je ranije. Dobro, nije bitno, pogledat ćemo. Nije ni bitno, ali u svakom slučaju tu je dobio stop and go. To se danas uopće ne dodjeljuje, a to bio stop and go zbog toga što je dobio već 10 sekundi. Što je već imao, da. I tu je naravno već u boks i tako dalje. I sad, ono što je paradoks čitav ove utrke čudne u Kanadi, je to da je on na kraju završio, dakle, za krug zaostatka, i berundali su ga, 5. Šta znači 5? To je njegov drugi najbolji rezultat u Formuli 1. Nakon Zandvoorta prošle godine kad je bio 3, ovo je njegov drugi najbolji rezultat. Nakon utrke u kojoj je bio 2 puta kažnjen, dobio je masu bodova, bla, bla, bla. Uglavnom, evo. I dakle, to je Red Bull i to je to što se dakle, izdogađalo. I sad to je prva liga, jel? Ovi drugi su Formula 2 i tu imamo, u jednoj utrci su jedni, u drugoj su drugi. U ovoj utrci smo dobili zapravo 600 plasiranoga sa najboljim rezultatom karijere, sa drugom utrkom u kojoj je zašamarao, ali onako pošteno zašamarao svog ekipnog kolegu, kojeg su svi govorili šta će Colapinto uz njega, naravno Pierre Gasly, totalno izdominirao Franco Colapinto Gaslija, dobio to svoje 6. mjesto, jedna totalno mirna, suzdržana, totalno mirna, nevidljiva, ali puna bodova i tako dalje i super, mislim, dakle, ono što smo mi prije 2 utrke govorili, dobit će pedalu, kakav Colapinto, ja sam to nešto njega odmah otpisivao, evo ga, čovjek se potpuno preobratio, moguće zato što imao je onaj show u Buenos Airesu kad je došlo 600.000 ljudi i čovjek se rekao, čekaj malo, možda bi ja mogao malo nešto poraditi, uglavnom. A ti kažem da su skužili iz Alpina, tamo ćemo prodavati dresove i ovo i ono, ipak evo tebi, jer donijeli su oni i novi pod, čak mi se čini u Miami su donijeli i novi pod, donose isto i oni onako dosta upgrade-a. Tako da, u biti Alpine općenito onako... Pa, upravo sam htio reći, Alpine se sad etablirao kao definitivno 5. ekipa i u bodovima i svakako oni su sada od rock bottom prošle godine bili stvarno joke, stvarno su bili zezanje, baš su bili najgori. Evo, ipak su sad se oporavili, dakle Mercedesov naravno motor i sve to skupa i oni su
vrlo onako solidni sada vode u tom srednjem poretku. Ja? Ovi ostali sad, to je svakak prošlo. Haas koji smo svi očekivali da će biti dobar, Haas koji je donio nekakve svoje, zapravo najviše, ja mislim da u utrku promjena, tih raznih tih inovacija, novih preinaka i tako dalje, oni su baš zapravo jako pali. Ovo im je valjda najgora utrka ove godine bila. Behrman je na kraju uhvatio 1 bod. Opet zbog toga što je pet ljudi je odustalo, 6 zapravo ljudi je odustalo. Da, ako brojimo i Lindora. Su ga dobili. I on je dobio taj bod, ali Haas je baš loše prošao u ovoj utrci i morat će vjerojatno malo te neke preinake koji Ferrari, ono što su donesli, nije funkcioniralo kao što Ferrari nije funkcioniralo u Majamiju, sad je. Ne? Dakle, isto se radi i o Haasu da će morati očito malo onako proraditi s tim što je Behrman ipak, malo bolje utrku imao od Ocona. Ocon je imao baš nikakvu utrku, baš lošu on je isto bio nevidljiv, ali na lošiji način. On je bio ultra nevidljiv, ali ono što je za njega, mislim, oni su imali bili su se raspisale novine, opet, naravno, pretežno i britanske i japanske novine prije utrke su počeli pisati kako je njegovo mjesto u Haasu jako nesigurno, kako Yuki Tsunoda praktički na vratima Haasa i tak dalje, i to do te mjere da su se svi u Haasu iznervirali i onda prije utrke su to onako jako žustro demantirali i rekli su kako to apsolutno nema nikakve veze. Međutim, evo, sad je onda utrka u kojoj Ocon bude onako zbilja onako tamno sivi. Ništa spektakularno. Racing Bulls, nažalost, Arvid Lindblad koji je baš bio odličan u svim mogućim segmentima Kanade i koji je osvojio bod u sprintu u subotu, u utrci. Dobar je bio. I bio je, i dobar je bio i naravno i u kvalifikacijama, ovim pravim kvalifikacijama 9. na startu i tako dalje, i onda smo vidjeli šta se dogodilo. S tim što je meni jako čudno, jer ja znam pouzdano da oni u Kanadi imaju na zidu bokseri, imaju na par mjesta te mogućnost da se to otvori. I oni to nisu otvarali, nego su njega jedno gurali da tamo do kraja na traške, pa smo zbog toga imali ta 3 kruga, za geranje. Nažalost, nije startao jedan dečko u općoj utrku. Lawson je odvozio jednu od onih svojih solidnih utrka, dobru. On je 12. startao, ali je na kraju zbog svih ovih RFK i zbog svih ovih koji su išli na intermedijem gumama, onda je profitirao i na kraju je završio u bodovima opet, ne? Dakle, jedna onako solidna, recimo, predstava od tih Racing Bullsa, na kraju čak 7. mjesto. Najzanimljivije je u biti što je od Racing Bullsa je to što se priča o tom prodavanju Racing Bullsa. Da se malo dotaknemo i toga. To je u stvari dosta onako zanimljivo, što ja u stvari maksimalno podržavam, jer meni se uopće ne sviđa što jedan tim može imati 2 tima. Mislim da je to totalno nekako protiv, i čak je i šef McLarena, Zac Brown je dosta vokalan protiv toga. I čak je vokalan i protiv Tota da ne kupi Alpine, i svašta se tu priča. Tako da u principu se priča da bi se do kraja godine čak oni bi se mogli prodati za 1,3 milijarde. Zato što svima narasla ta vrijednost. Ali mislim da, ali ja se recimo opet isto tu ne slažem. Ja mislim da je slobodno tržište, slobodna volja, ko voli neki izvoli. Šta sad? Mislim, kad je trebalo spašavati Formulu 1 jer Minardi je bio pred propašću, kad je Red Bull kupio Minardi i napravio tu, dakle, tada Toro Rosso, drugu ekipu, de facto juniorsku ekipu Red Bulla, mislim, to je bilo hvaljeno zbog toga jer je spasio da Formula 1 nije spala na 18 auta i tako dalje. Ja mislim da treba pustiti to je slobodno tržište, čovječ. Ako neko ima, osim svega ništa se ne bi dogodilo sa Alpinom, recimo, to što Zac Brown se najviše buni za Alpine, ne? On se buni da Mercedes bi imao previše kontrole, pa radi se o 24%, ne radi se da oni kupuju cijeli Alpine tim, radi se o tome da Mercedes bi kupio jedan dio, što nije nelogično obzirom da ih snabdijevaju motorima i tako dalje. Prema tome, ja mislim da, ali inače ja sam baš zapravo protiv tog gunđanja i tog cendrenja, zato što ja mislim da je to, ako je išta onako notorno
radikalno kapitalistički sport na svijetu, onda je to Formula 1. Treba biti dozvoljeno potpuno slobodno tržište. Dakle, ako ti imaš dovoljno novaca da kupiš jedan dio ekipe ili cijelu ekipu, a ovi to i prodaju, ne možeš ti stavljati nekakve političke ili bilo kakve druge umjetne zabrane. To se slažem, ali ako se tebi Toro Rosso, meni je dalje toga, meni se on je Toro Rosso, forever će mi biti Toro Rosso. Da. A ako se Racing Bulls miče Red Bullu dok vozi da ga ne koči u utrci, mislim da to onda nije... Pa to se skoro nikad ne dogodi. To se nikad ne dogodi. Dešavalo se, znaš kada se dešavalo? Desilo se 21. kad su se ganjali Hamilton i Verstappen, onda se dešavalo svaku utrku. Da, ali to je radio, više je radio Perez to u Abu Dhabiju nego što je radio Alfa Tauri. I to je sad još sve nekako ovako ok, dok su oni prvi, a ovi su iza, pa se kao to ne skuži toliko. Mada su izašli i detalji kao ugovora, ako se proda, koji su uvjeti? Da je dalje mora koristiti Fordov motor, ne znam koliko godina. Da je dalje mora jedan vozač biti iz Red Bullove akademije i da mora, znači u principu, ako se proda, uvjeti prodaje su ti da i dalje će biti onako ti kad prodaješ, ti određuješ uvjete, ili šta ne? Ti kad prodaješ, određuješ uvjete. Ja mislim da ja sam jako protiv tih umjetnih... Ma ja sam isto za tu prodaju, to sve kužim, ali šta sad? Ovako, nekako, lakše je zavarat, kako bi rekao. Ali ne vara se, niko ne vara. Daj, mislim, to su priče koje su to su čiste političke igre. To su sad političke igre između Zak Browna i Tota Wolffa, koji su oba dvojica aspiriraju postati Bernie Eccleston, postati glavni šefovi, glavni face u Formuli 1. I to je to. Mislim, Toto Wolff je potpuno neskriven u toj svojoj jer on ima milijarde, on je super bogat, Zak Brown također. I šta je sljedeća stvar tim ultra bogatim ljudima uvijek bila? Titula. Naravno, moć. Naravno, da budu prvi u svemu. Ja bih volio. Ja Tota onako lajkam od uvijek. Toto je meni full car i baš je onako, sviđa mi se kako radi, sviđa mi se ima tu neku dušu sportsku, nabrijan je, tamo je uvijek, a i full inteligentan čovjek. Inteligentan je, ali da je, ja mislim da nije baš jako, Šta? Pa mislim da je dosta kvaran, onako, ja mislim da je dosta kak bi rekao, meni se ne sviđa zbog toga što je malo je ljig, ide onako, malo bi PR, malo bi ovo, malo bi, masu stvari, sad ne možemo previše o tome. Pa možemo, šta? Uglavnom, ne, ja ga baš ne volim. Ja mislim da je jako manipulira i tako dalje. Ja znam jako puno o manipulaciji u Formuli 1, ja sam radio sa čovjekom. A dobro, gle, on je... Kralj manipulacije. Kako bi rekao, ne možeš biti ovca u čoporu vukova. Znaš moraš biti, ako si među vukova, moraš biti najveći vuk. Moguće. Ali on mi je nekako, znači od svih njih tamo da poredam, sa Totom nekako mislim da bi najprije razgovarao normalno. Dobro. Sa svima. Takav neki feeling mi je daje. Super. I volim ga vidjeti kad se žicira, znači u trci, znači da je dušom u tome. I to mi se sviđa. Neko je rekao, sve što trebate znati o Totu Wolffu je da pogledate kad ga se pokazuje za vrijeme utrke, on sjedi na svojem prestolju, a ovi njegovi potrčki oko njega moraju stajati. Dakle, nikom nije dozvoljeno da ima čak ni onu barsku malu stolicu usku na kojoj bi mogao sjediti uz njega. Ne, ljudi moraju stajati uz njega. Nego šta, pa zna se ko je gazda. Šta? I on ima tamo da radi. Znaš li šta je Toto radio? To sam čitao. Znaš li šta je rekao da mu je to najveća sramota kao od posla što je radio? Znaš šta je radio? Ne znam. Ko klinac. Mislim klinac, 18 koliko je imao. Vrtio je onaj znak, znaš u Americi, što vrte one znakove, iskrenite tamo vam je fast food, taj. Znači to je radio Toto Wolff. Znači zamisli, sa Farbanom rekao, to mi je najsramotniji posao koji sam nikad radio u životu. Ali inače, sam zamislio od toga do šefa Mercedesa. I on i Zak Brown su inače vozili GT. Oni su dosta solidni bili vozači utrka. Baš raceri pravi. Ne? Dakle, nisu oni baš pali s Marsa, jedan i drugi. Ne? Tako da, ali meni su jedan i drugi izrazito antipatični. Baš jako. I mislim da, teško da će mi se to promijeniti. Zek mi je nekad dobar, nekad loš. Onako, ali Toto mi je uvijek onako manje više točan. Ja sam davno još sa Laudom pričao o Totu Wolffu, tako da, dobro. Uglavnom, ali ja smo završili skupa na kraju.
Pa jesu, da, pa to nema nikakve veze. I stvorili su ali Toto Wolff nije htio dovesti Hamiltona, a Lauda ga je doveo i bilo je ono, i Lauda je pobjedio, jer se Laudu su puno više poštovali u Mercedesu, iako ovaj ima dionice i sve, i Hamilton je došao u Mercedes isključivo zahvaljujući Laudi, ne? Ovaj ga nije htio, znači nije htio Hamiltona. No dobro, uglavnom, tu smo negdje sad došli do ovih stvarno manjih, ali manje, recimo Williams koji je u nekakvom poboljšanju, svi nešto govore, evo sad će i dobro, i onda su napravili pola loše stvari, što smo već rekli. Na startu utrke stavili su Sainza, ali zanimljivo, Sainz je jedini od ovih koji su startili na intermediate gumama, dakle zelenim gumama, on je jedini došao do bodova. I on je imao zapravo dobru utrku, kad uzmemo u obzir da je morao ići odmah rano u boks, promijeniti te gume, izgubio odmah pol minuta i tako dalje. Drugi ispao. A drugi se, dobro, nije kriv, ne? U Albonu se zaletio Piastri, da. Ali u svakom slučaju, Williams je tako jedan, recimo, polovični uspjeh, osvojili su bodove i opet 9. mjesto Sainz, isto koji je u Majamiju, i ajde, recimo da se to može smatrati nekakvim pomakom, ali to još uvijek onak malo, meni bar onak malo neuvjerljivo. Ja mislim da još uvijek nisu ni te kile baš do poštene mjere smanjili i mislim da tu još puno posla, ali dobro, ajde. Da. A to pogotovo Montoya je rekao da to pogotovo ta težina, ne znam zašto i kako, to Montoya i oni znaju, da ta težina te full košta u Kanadi. Ne, u Kanadi. Aha, u Kanadi, da. U Kanadi specifično. To je rekao, ne znam zašto i šta to, on je rekao da ti ta težina kao full košta u Kanadi. Ono što je moglo funkcionirati možda je to što su oni sada maznuli su inženjera jednog jako dobrog iz McLarena, Pierce Stein se zove Ferrari, koji je u biti ono što Williamsu navodno najviše fali, a to je čovjek koji će koji nadgleda cijeli proizvodni proces. Dakle, ne u utrci, nego kad se baš radi auto, i to je to gdje su im pobjegle kile, to je jedan takav navodno Ferrari koji je to radio u McLarenu i uspjeli su ga privući da dođe u Williams, bi možda mogao bi to popraviti, pa ajde, vidjet ćemo da li će to biti nekakvo poboljšanje. Mislim, kao što smo rekli 100 puta, taj Williams je jako omiljena ekipa, svi bi htjeli da oni uspiju, pa ajde, idemo i mi onako uvjetno rečeno navijati za njih. Druga ekipa koja je prošla kao bos po trnju sa tim kišnim gumama je naravno Audi, koji nisu napravili podijeljenu taktiku, koji su isto tak krenuli i tak su i prošli. Dakle, jedna utrka za zaborav za Audi, osim što tu treba za jednu zbilja genijalnu stvar. Čovječe, Nico Hülkenberg, dakle, imali smo do sada 8 kvalifikacija, jel? Imali smo 5 kvalifikacija i imali smo 3 sprint kvalifikacije. Od 8 puta lik bude 11. 5 puta. Da. Pa čekaj malo. Ili 12. Ne, to sam htio reći. Njegov raspon kvalifikacije od 10. do 13. Dakle, minijaturni onaj prozor, dakle, ili si jedan put je bio 10. Ali 10. do 13. Ali 5 puta od 8 da budeš 11. čovječe. I gle, u utrci nije bio 11. zbog toga što ga je Piastri mu je uzeo 11. Baš ga je postit, da bude kuriš fora, da bude 11. i ovu trku. Uglavnom, to bi bilo, ja mislim, sve što se može reći za Audi. Oni sad prolaze kroz jednu krizu. Oni su uzeli ta svoja 2 boda u Melbourneu i to su im još uvijek jedina 2 boda i to je ona isto što i Haas ima problem godinama, a to je da oni nisu, to su ekipe koje, dobro, Audi, odnosno Sauber, je takva ekipa kakva je, oni se razvijaju, oni sad ulažu puno i to će se sigurno promijeniti, ali to su ekipe koje onako ako uspiju uhvatiti neke bodove na početku sezone, to je super, jer oni nemaju niti dovoljno kadra, niti dovoljno novaca, niti dovoljno cijele infrastrukture, da toliko kao što Ferrari i ovi svi, da imaju toliko stalno te neke promjene i inovacije koje stalno uvode. Te ekipe nemaju i uvijek se govori ono što upecaš na početku sezone, to je super, to su ti glavni bodovi. I nažalost Audi je do sada osvojio ta svoja 2 boda i izosimo još uvijek jedina 2 boda i nikako, Hülkenberg zapravo nema uopće bodove, to je osvojio Bortoleto. Tako da Audi to je to. I imamo uvijek one naše 2 ekipe, a to su naravno Cadillac i Aston Martin, gdje ne možemo se nikako odlučiti koja bi zapravo bila ispred, a koja je iza. Ali treba reći jednu stvar, ajmo reći sa Cadillac. Cadillac je Sergio Perez koji je, sad se pokazuje znatno bolji u ovoj fazi sezone od Bottasa. Bottas djeluje kompletno onak nezainteresiran, baš to je izraz. Onako finski nezainteresiran, skandinavski, onako ko zna di je. Ali Perez, mislim, Perez je sprint odvozio odlično, čovječe. On je startao 16.
prvi krug 16. On je došao, bio je na kraju 11. i onda je dobio penal 10 sekundi zbog da li track limits ili nešto. Uglavnom dobio i završio 14. Ali on je bio u sredini poretka, on nije bio tam od traga sa Strollom i to. Ne? Dakle, tu nekakav, ajde, malo sunca, malo nekakvog zraka. Da, jedino što me u trci rekao, ono, ko što je Buemi ili Sutil, u kome je bio? Ono, Buemi 2, ali njemu su 2. Buemi 2, da, njemu je sam, ali mada mu je vjerojatno i prije nešto bilo, jer je već bio na ulazu u boks i onda je pukla do kraja ta desna osovina. Ja mislim što su i ovi rekli, ovi naši frendovi što komentiraju, ja mislim da je on negdje krcnuo neki zid ili nešto. Prije toga, nije to moglo samo tako, jer to čak nije ni to jako kočenje na ulazu u boks, nije to sad ne znam kako, nije on sad išao brzo, ne. Mislim, ima koji put se i koči jako za ulaz u boks, ali ovaj nije, ne, a puklo je tamo, ne. Da, mislim da je on negdje to kucnuo ili je samo nekakva potpuno tvornička greška pa se tu dogodilo, ne, ali u svakom slučaju to je onak izgledalo malo scary, ne, ali dobro. I to je Cadillac koji nije. Cadillac je, mislim, sada bolji od Aston Martina, ne može se tu baš ništa previše reći, a Aston Martin jadni, oni su, ali Alonso se ugasio u jednom trenutku. Da, ali znaš zašto se ugasio? Ne, nisam, uopće nisam. Alonso je odustao zato što mu je bilo neudobno u autu, a bilo mu je neudobno zato što ove godine je Newey, između ostalih stvari koje je napravio kao dizajnu, naravno radikalnih, vozač je puno više u ležećem položaju. Da bi bio što niži, da bi mu kaciga i da bi bio otpor zraka što nije, on nije, malo nije, mislim, ne za puno, to je za vok, ali i ta pozicija, navodno negdje strašno, Alonso, navodno mu štekaju leđa negdje ta pozicija i on više u utrci jednostavno nije mogao. I on je odustao, rekao je, gledaj, bodove nećemo osvojiti. On je bio u jednoj fazi 10. na početku utrke, on je imao odličan start. Inače, Alonso ove godine najbolji starter, najbolji prvi krug je uvjerio Alonso. Mislim, on je zaradio 12 pozicija u toku ove godine samo u prvom krugu. 12. Svi drugi su u single brojevima, dakle jednoznamenkasti, on ima 12. A nema Ferrarijev motor. Dakle, on je startao dobro, bilo je dobro, onda su ga naravno počeli priticati, Aston Martin je padao sa tog 10. mjesta gdje i normalno treba pasti i onda je negdje tamo, sredina utrke odlučio da ti bolovi, da to ništa i jednostavno je zamolio ekipu da se dalje više ne muči i sad je rekao Mike Crack, njihov operativni direktor, on je rekao da će morati nešto promijeniti jer da to nije baš očito jako dobro da vozač ne mre zbog tih bolova. Dakle, nema više vibracija, ali ima ovo. Inače je Honda, kažu oni sami, i vidi se da to ipak malo bolje, nisu više one silne sekunde. Sad naglasno na malo, da. Da, ali dobro, sad je sekunde i pol do 2, ajde, više nisu 4. Ne? Mene su isto počela boliti leđa kad sam dobio dijete. Evo vidiš. Pa to, hoće to. Dijete, počneš nunat, malo trpi, viš, tako je Alonso sad dobio dijete, počeo nunat, odmaha, bole me križa, ovo, ono. A, vidiš. A i godine su to, tu ste vi negdje isto godište, ja mislim. Uglavnom, to je to, Alonso je zbog toga odustao i sad... Stroll je završio, evo, utrku, ne znam da li je to prva koja je završio. Ne, nije. Ne znam, ja mislim da nije, ali mislim da nije. Stroll je bio u Miami 17. Dakle, okej, dakle, tu su. I to je to, gledaj, to su te stvari koje su se dogodile. Dakle, Kanada je stvarno jedna utrka koju svake godine čekamo sa nekakvim specijalnim guštom. Specijalni gušt je. Zato što se još ta kiša da je bila nikako priželjkam, tu kišu bilo di. Želim jednu kišu trku više gledati. I sad pazi. Dakle, imamo još 3 stvari koje bih htio reći do kraja. O Kanadi ili? Ne, generalno. Ja bih htio reći još o Kanadi. Ajde, reci o Kanadi. Htio bih samo reći da je prijenos bio dosta loš. Neću reći dosta loš, ali su fulali, brate mili, toliko ključnih stvari i pokazivali slow motion od totalno nebitnih stvari, a ne od onih. Full je bilo, baš je bio loš prijenos. Bio je jedan neću reći kroz loš, ali bilo je dosta grešaka. Bio je jedan ponovljeni snimak gdje su, ja mislim da li je to bio start, kad su ponavljali start, pa su imali 1.000.000 puta i ko da niko nije gledao šta se stvarno i dešava. Mi kad smo radili, ako radiš ponovljeni snimak i ti vidiš da sad neko kreće u neko bitno pretjecanje, izbaciš taj, nema veze što si u sred ponovljenog snimka, ti skačeš iz njega van i ideš u živi prijenos. To je pravilo mislim, meni bilo ključno pravilo. Mislim da to danas više nije. Pa šteta što nije. Mislim da danas to više nije, jer kao opet će pokazati slow motion, pa ali općenito, znači ono ganjanje sa Kimijem i Russelom su par puta bili krivo totalno. Ali nisu ništa i nisu iza pokazali ove druge. Možeš pokazati malo i druge, ako ništa drugo imaju ugovor u to. Bilo je onako dosta osrednji. Ne, ali ima, pa ja znam kad smo mi radili, ja sam morao pokazivati još neke ljude, iako nisu, da sam čekao da bar nekakva mala bude prilika da ih se može pokazati. Jer ti moraš pokazati sve, oni imaju ugovore svi sa Libertyjem i sve skupa ekipe, sponzori, svi, znaš, moraš ti, ne možeš samo jedan auto pokazivati svoje vrijeme. Uglavnom,
Uglavnom, to je to, da, ne, prijenos nije bio baš bog nekak dobar, a meni nisu ni dobri ni ovi više tak nešto ni komentatori, postali su previše banalni, zato što su i to Apple TV, zato što je Netflix u Americi i tako dalje, i onda su počeli govoriti, počeli su objašnjavati zašto gori 5 svjetala kad počinje utrka, mislim, ovakve nekakve ludosti, gdje misli da se to ne radi tako, nego da se radi tako da oni to usput nauče, a ne da im sve moraš crtati. Tako, ne, mislim, po meni je tak se radi prenos, ne radi se prenos da ideš na ono, kako kažu, na najnižu razinu, mislim. Onda svih ovih milijarde ljudi koji to sve znaju, moraju to sve slušati i trpiti. Zašto, mislim, nek se ovi nauče. Tako, kako je rekao iz one emisije govori, vidite, ovo su upute iz, ne znam, 70 i neke godine, kako se naštimavaju ventili. Kad si kupio auto, si dobio kako se naštimavaju ventili. Rekao, a danas piše na akumulatoru, nemojte pitite kućinu. Rekao, to ti je taj napredak. Nemojte naginjati akumulator. To je napredak koji smo ovih 50 godina napravili. Apsolutno, a gledaj, kad imaš predsjednika države koji kaže da se mora piti varikina, mislim da bi se virus uništio, šta da kažemo. Uglavnom, što sam ja vidio, neku foru isto je bilo apropo toga kad je neko rekao, onda treba maknuti sa varikine uputstvo to. Pa ti koji su popili riješit ćemo ih se prije. To je rekao Riki Žerve, da, to je već prirodni odabir. Znaš, onaj ko misli da do sad ne zna da se varikina ne pije, to stvarno je više. Znaš, kao nema. Ono što se sad dešava je Monako. Dakle, sljedeća utrka koja nas čeka je Monako. Monako koja je uvijek specijalna utrka u kalendaru i potpuno čudesna utrka, ne zbog toga što je fantastično uzbudljiva, zapravo je obrnuto, kompletno obrnuto od toga. Fantastično su uzbudljive kvalifikacije. A utrka je takva kakva je, zato što su auti, možda će biti ove godine za nijansicu. Tako je, da. Za nijansicu bolje jer postoje tih različitih varijabli koje su odjedanput bačene u igru. Jel? Ali Monako je čudesan zbog toga jer je potpuno van svega. Dakle, sve što su ljudi naštimavali te aute i podešavali sve, to se ništa ne računa za Monako. Nema radnih dijelova, samo su kočenja, samo su zavoji i sve. Dakle, to je dobro za struju i šta? I dobro za Ferrari. Tako je. To I ove godine bi se moglo desiti da je stvarno jedna ekipa, ako su točne sve ove priče da Ferrari je dobar u sporim zavojima, da im je trakcija superiorna, pa čak i taj turbo za start i tako dalje, gdje ih onda niko ne bi trebao dodirnuti na startu, ako su napred. Sve bi to trebalo biti, za sve vas koji volite Ferrari i navijete, to bi trebalo biti onako, što kažu, slam dunk. Ne? To bi trebalo biti baš onako, ali naravno Formula 1 je uvijek nešto drugo. Ja sam danas gledao prognozu, zapravo je prognoza, postoji dosta ozbiljna šansa za kišu. Stvarno? Da. Ali dobro, to je dvotjedna prognoza, to nikad nije. Ali je više od 50% za nedjelju, 65% za nedjelju recimo, a čak i za petak i subotu. Dakle, Monako koji je, ja uvijek govorim, Monako je staza, ako nikad nisi bio na Formuli 1, nigdje, a želiš vidjeti kako izgleda auto Formula 1 u punoj ludosti, onda odi u Monako. Zato što u Monaku nigdje, čak i kad si na najgore, najjeftinijoj, čak i kad si na onom brdu, kad si na brdu gore nije toliko. Ali ako kupiš bilo koje mjesto na bilo kojoj tribini u Monaku, dakle radiš 2 godine za tu kartu, najbliže si i to je potpuno vanzemaljski. I ja sam prvi put u Monaku, to sam 100 puta pričao, ja sam prvi put shvatio zašto su ti dečki plaćeni novce koje su plaćeni. Jer zato što je Monako, osim svega što je to Formula 1, pa to je svugdje naravno impresivno, ali u Monaku oni voze, nema nikakvih zona. Osim nakon tunela možeš otići ravno, to je jedina zona. Drugdje nema, ti fulaš, ti si u zidu odmah. Prvi zavoj isto. I na startu, prvi zavoj, ali ako uspiješ zakočiti, ako si na vrijeme se pomirio da ćeš ići malo ravno, ako si pokušao ući u zavoj i tu si ga izgubio, odmah si ulario. Taj San Devot je užasan jer je vrlo blizu. Ja se jedne godine, tada se još u Formuli 1 vozio warm-up, u nedjelju ujutro. Dakle, vozilo se zadnje nekakvo isprobavanje auta, koje se vozilo oko 10 sati ujutro u nedjelju i vozilo se samo pola sata. Potpuno slobodni trening. I kako smo mi to uglavnom pokrivali, ali uglavnom i nismo, ja sam si rekao, sad ću ja zbrisati. I ja sam otišao, valjda jedini put, da nisam zapravo vodio taj prenos, nego sam išao i bio sam u swimming pool, dakle u onom bazenu. I dakle, to je nakon tabaka, nakon onog levog zavoja i onda ide ta
prvo ide naravno lijevo, pa je onda uz bazen i onda ide onaj, zavidi se Mika Schumacher gdje je prepolovio auto, se vraća nazad opet lijevo. I ja sam stajao, pošto sam imao onaj lijepi pas koji je ono, znaš kako kažu, svemoguć. Da, i onda sam nagovorio suca u stazu da stojim na nekakvom kamenom bloku tik uz ogradu kad skreću taj prvi super brzi, jedno mjesečno 230 na sat, gdje skreću u lijevo prema bazenu i dalje. Ja sam stajao, doslovno sam stajao, recimo, pola metra od njih koji su gore iznad, jel? Potpuno sigurno mjesto, jer te tu ne može niš pogoditi, jer te odletili bi ravno i tako dalje. Zato me pustio sudac, ne? Mislim da je pust budala, ajde. To vidjet, znaš šta, to je ono, to ne možeš zapraviti nikad dok si živ, ja naravno nisam, jer neće ne bi sad to pričao, i ti osjetiš taj zrak koji oni guraju i sve. To je ono, znaš, ko da prođeš leper, to je nevjerojatno. Ima super, već je sad poznati, znači slow motion, to se uvijek pokazuje, to su oni zadnjih par džira, onaj što ide onako, onaj lijevi pa desni. Da. Brzi, znači tamo je kamera dole gdje se točno vidi kako je auto zaljepljen, kako ide i da li je to isti zavoj, ne znam, ali mislim da nije. Imaš baš gumu, snimaju krupno i točno se vidi ona bankina ti je ovako rub i onda ovo ti je guma i ovako prolazi, znači doslovno, bez sad karikiranja, doslovno 1 milimetar od diranja. Neki čak i tako lagano taknu, znači da se ništa ne desi. Znači, to je ono gdje je, ko je ono, 21. kad je Leclerc i Verstappen isto, u svom prvom Monaku Verstappen isto bubno u taj dio i skršio si je i odoše kvalifikacije. To je, tamo je stvarno minijaturna pogreška skupo košta. Zato je to, mislim... Da, radujem se ovogodišnjem, upravo zbog toga. Radujem se ovogodišnjem. Mislim, općenito, bez obzira što se ne pretječe u tom Monaku, uvijek mi je nekako drag taj Monako za pogledat. Ovi bolidi što su bili sada prije, ovi bageri, ogromni, to stvarno je bilo katastrofa za gledat. Čak su uveli ono pravilo koje su sad rekli da će maknuti 2 obavezna zaustavljanja da malo nešto naprave, jer doslovno pogledaš kvalifikacije i trku ne trebaš ni gledati, jer će se tako i završiti. Da, mislim da će biti malo življe. A sad, pošto su manji bolidi i te baterije, i to mislim da će biti fora. U svakom slučaju, i dobro ih je gledati i dobro je, to je uvijek spektakl i mislim... A kažem, ako se ikad bilo ko odluči otići na jednu utrku, pa to čak i nije tak strašno, da, mislim, to se nije ni daleko, ali nije ni toliko skupo koliko ti se... Pa da, mislim, zavisi ko je, ne, ali hoću reći... Ja sam htio ići prošle godine, ali nisam rekao da ću ići ove, neću ni ove, jer moram snimati ovdje s tobom. Ali ću ići kad tad. To je dobro, to je, mislim, ne mora se čak niti, ako se želi spavati, može se spavati naravno i u Italiji, i u Francuskoj. Ma da, ali ne spavaš, da. Jer Monako je 2 kvadratna kilometra, država od 2 kvadratna kilometra. Tako će Istra biti. Napraviš 3 koraka levo ili desno i već si van Monaka. Tako da je, ali je čudesno je mjesto, mislim, totalno je sve falš, to je, mislim, genijalno. Ti svi snobovi koji se tamo motaju, jer naravno, inače to su ceste koje su normalno otvorene, ne? I onda kad prođu te, nije samo Formula 1, nego i ove druge utrke prateće i kad to sve prođe, to se normalno sve pusti u promet i onda se naravno vozikaju ovi svi bedaci sa ti kakvim ovim Bentleyima i Lamborghinima i tak dalje, koji imaju 16 km pređenih i to su prešli u Monaku. Ne? Ali fora je, mislim, zato što je drugačije, svi se nešto prave i svi su nešto. A ono što je genijalno, kad treba početi, ta policija u Monaku je čudesna, kad treba početi, dakle, trening, i naravno da su ostali, na večer su ostali ljudi i sve to skupa, i sad treba ujutro, oni u 5:30 ujutro doslovno prazne sve. I to su, ne znam koliko, 10 paukova. Koji odnose sve aute, ništa se ne naplaćuje, odnose ih sve u jednu podzemnu garažu i ti znaš ako si došao, a zaboravio se da ti nema auta, odeš tamo po njega. Sve su maknuli, sve. Znaš, oni ispred hotela, gdje je onaj kazino, pa imaš tamo je Hotel de Paris, taj ekstremno skupi i kao šminka hotel, tamo uvijek bude na večer i svi se ljudi se i napiju i svašta i onda ostanu tamo, to sve miču, to je nevjerojatno. Ali tako, to je jedno mjesto super specijalno i super drugačije i naravno onda i utrka drugačije i ono što je meni jako lijepo u Monaku je kada utrka završi, onda sve jahte
koje su u luci, puste sirenu. I ono, to trubljenje. Obratite pažnju kad budete gledali prijenos, kad završi utrka, kad se ovaj vozi u onom sporom krugu pa kaže well done boys, jupi, ovo ono, zapravo se u pozadini čuju sve te sirene sa brodova. I to je meni onak, baš si ono, imaš neki onako... Ima onaj legendarni trenutak kad je Kimi, ne znam da li mu je crko bolid ili se zabio. Misliš pravom Kimiju? Pravom Kimiju, da, pravom starom Kimi u prvom. Ovo će biti Kimi drugi. Ovo je Kimi original. Ne znam da li mu je crknuo bolid ili se zabio. I onda kako ga kamera prati, znaš ono vidiš skida kacigu, hoda, vide trka. I onda nakon malo su opet pokazali kadar, hoda i dalje. Sad ono, ide trka i svako malo ga pokažu Kimija kako hoda. I onda odjednom skužiš ide na jahtu, se sjećaš toga? Da. I onda sjeo i tamo su ga skibili, sjeo je i gledao trku na jahti svojoj, vjerojatno. I još od doma. Jedne godine se McGregora sjećam, jer njega ne možeš fulat. Znaš koji je Conor McGregor, onaj fighter. Da. On je bio isto sa svojim Lamborghini jahtom tamo u prvom redu vezan. Dobro. Uglavnom, isto tako kad je 88. godine Senna vodio sa minutom prednosti ispred Alena Prosta, i trebalo je završiti utrku i on je rekao da ga je dosadno i onda je bubno u ogradu, sam, ničim izazvan, je udario ogradu u portijeru, da je zavoj prije tunela, i izašao je van i otišao je doma, a stano je 300 metara dalje samo po onoj aveniji i niko ga nije vidio taj dan, ni ekipa, niko. Zatvorio se doma, ništa. Da, apsolutno. Ni pip od njega. Celu tu nedelju ništa i onda su ga zvali, onda je neko valjda otišao. Zabio se i išao časam. Da, samo je otišao doma. Nije ništa, nikakav dibrik, ništa. Otišao je doma čovjek i onda su poslali Dapan, mislim. I pazi, Prosta je trebao pobijediti, normalno, a to je vječito rivalstvo bilo i on je to si nikad nije oprostio i on bi imao zapravo 7 pobjeda, on je najviše pobjeda imao Monaku, dakle kad smo već i kod toga, 6 pobjeda. I on je doslovno zbrisao doma i onda su nekog najhrabrijeg u ekipi poslali da mu pokuca, da kaže, jesi ti sve u redu? Da, prosto su opljačkali, si čuo? Opljačkali su nas. Si čuo? Da. Ne, ali sad, nedavno. To ne. Sad, jučer, prekjučer. Ne znam to. Su ga opljačkali, imao je napad, čak valjda da ima i ozljedu. Pa to su i Leclerc, njemu su maznuli one satove nekako isto. Ali nas su opljačkali, mi kad smo radili, nama su provalili u kontejner sa onboard kamerama. Mislim. I onda najbolje Monaco policija, kako se ja tamo bio šef produkcije, zvali su me i pustili su me doma, bio sam na ispitivanju u policiji, ja kao onaj kome su ukrali, do 3 ujutro, a ujutro u 7 sam morao početi raditi. Ja kažem, ljudi, ajde malo skratimo to, idemo, a znaš kakvi su, ta Monaco policija, bijele rukavice, znaš ono. Monaco, 3 pobjede do sada od ovih sadašnjih vozača koji su aktivni, najviše ima Lewis Hamilton. 8. 16. i 19. Dakle, 8. u McLarenu, ove dvije u Mercedesu. Alonso je pobjedio 2006. i 2007. i to je pobjedio 7. kad je bio sa Hamiltonom u McLarenu, Alonso pobjedio. Dakle, on ima 2 pobjede, isto koji Verstappen. Dakle, to su nam 3 ova cara koji su nam velika imena i oni su naravno multi pobjednici u Monaku. Dakle, to je baš utrka koja oče prave. Prošle godine, sjećate se, Norris, prethodne godine domaći dečko Leclerc, koji se mora se smatrati favoritom sada, ove godine. I onda nekakav čudna ta utrka, koja je bila zbilja čudna utrka, ta mokra utrka 22. godine, ako se sjećate, kad je Ferrari onako imao dominantno, imao je pobjedu u rukama, imao je sve posloženo, i onda su sfuflali boksove, greškom su pozvali oba dva vozača u boks i pobjedio ni kriv ni dužan Sergio Perez. Doduše, on je napravio overcut, dakle on je kroz boksove prešao Sainza koji je vodio, ali u svakom slučaju velika greška Ferrarija i izgubljena pobjeda. Dakle, to su te nekakve utrke zadnjih godina koji su ovi vozači koji sad voze, su pobjeđivali u tim utrkama i vidjet ćemo kako će to je pravi test sada za Mercedes, zbog toga što Mercedes dominantan kakav je, ne može uopće računati sa sigurnošću da će Monaco isto biti. Da, to će stvarno biti pokazatelj toga da li je istina što svi pričaju. Da li je stvarno Ferrari toliko dobar u sporim zavojima, da li je... Mada Mercedes mislim da stvarno ima cijeli paket, ne savršen ko ono, imaju cijeli paket,
Ali da, vidit ćemo. Sigurno. I McLaren isto nećemo izbaciti. Nema, to je sad, ovog časa sve izgleda dosta, da, osobito ako se stvarno može smatrati da bi Ferrari trebao funkcionirati dobro, znamo da bi Red Bull mogao, Verstappen sigurno, naravno. Da. Dakle, imamo tu baš... Biće jako prilično otvoreno. Kvalifikacije će biti brutalne. Da, što. I kvalifikacije su baš na noži, to je ono sve ili ništa, nema greške, mislim, to je baš ono. Tako da, evo, to smo mi sad polako završili što se tiče toga. Ja bi još samo 2 sitnice htio reći, koje znam iz jednu znam da ćeš me odmah, će ti se okrenuti želudac, a to je, ako niste gledali, trebali ste gledati, ono što nam je u ovoj pauzi uveličalo ili uveselilo vrijeme su bile 24 sata Nürburgringa, koja je jedna utrka koju je ove godine naravno se gledalo zbog toga što je vozio Max Verstappen, koji je vozio maestralnu utrku tamo i trebao je pobijediti, ali onda riknuo auto 3 sata prije kraja, ali ja sam gledao, bio je besplatni streaming, bilo je live timing čak, sve se moglo, ja sam gledao nekih 8 sati, to je čisti užitak. To je dakle za nekoga ko voli utrke, koje nije samo od Formule 1, ko prati to cijeli život, i ko voli, i ko bi gledao aute kako idu okolo da su, ne znam, na 3 konjske snage, je to nešto fenomenalno. I to ako budete imali u priliku, kaže luđak da će iduće godine isto vozi tamo, 24 sata, dakle Verstappen, a ako budete iduće godine imali, pa pogledajte to ljudi, to je nešto nevjerojatno. To je 160 auta na stazi, 22 km, ono što smo pričali o Nürburgringu prije 3 tjedna ovdje, pa sad sve stvarno u akciji, uživo. I onda imate čovjeka koji dobije svoj auto, dakle, nakon sat vremena utrke dobio je na 10. mjestu Mercedes, svoj Verstappen, i u svoja 2 sata utrke po toj i takvoj stazi, po kiši koja pada i ne pada i tako, dođe na prvo mjesto. Izgrabi prvo mjesto i treba pobijediti i tako dalje. Dakle, tu je Verstappen po meni više pokazao koliki je on stvarno, možete ga mrziti i pljuvat ga i da je užasan, što je, prgav je čovjek i tako, ali on kad sjedne u taj auto, brate mili, to je pjesma. To ne možeš vjerovati. Njemu su ovi vozači koji voze taj Nürburgring, koji su tamo bogovi, koji znaju svaki milimetar te staze, doslovno su mu se klanjali. Rastegnuli su transparent i vozači, dakle, Maro Engel i svi ti vozači koji stalno voze GT i svjetsko, i ovo, prvenstva GT i Njemačka i svjetska i tako dalje, su donijeli transparent i napisali su bez tebe, znajući kome se obraćaju, ovo bi bila obična 24-satna utrka. 380,000 ljudi je došlo. Sve ulaznice su prodane. Prvi put u povijesti. Tako je, 380,000 ljudi je došlo gledati utrku. Dakle, hoću reći, ima još stvari. Znam da je... Dakle, ono što je rekao Schumacher. Šta je rekao Za IndyCar. Je rekao, zašto? Onaj ko ne uspije u formuli ide u IndyCar, onaj ko iz IndyCara dođe u formulu ne uspije u formuli. To je strahovito pojednostavljeno, zbog toga što je Juan Pablo Montoya je pobjedio 2 Indianapolisa, došao je u Formulu 1 i pobjeđivao je utrke u Formuli 1. Da se nije posvađao s Ron Dennisom, ostao bi u Formuli 1 i možda bi bio svjetski prvak. Dakle, to je glupost, to je glupo generaliziranje koje ne možeš uopće uzeti u obzir i naprosto se dogodilo da je dosta vozača probalo, pa nisu Michael Andretti, masa vozača je probala IndyCar, došla u Formulu 1, nisu dobro prošli. Ali recimo Alonso je vozio Indianapolis, koga je pobjedio. Dakle, može u svakom smjeru. U prošlosti su ljudi vozili i Formulu 1 i IndyCar i pobjeđivali. Jim Clark je pobjedio Indianapolis, Graham Hill je pobjedio Indianapolis i tako dalje. Dakle, ima tu puno stvari. Ne možeš reći samo Formula 1 zbog toga što postoje stvarno fantastične utrke koje su predivni vozači. I da zaključim, sa jednom tužnom stvari, ali to moram reći zbog toga što je to... Prošli tjedan nam je umro jedan veliki američki vozač koji se zove Kyle Busch, koji je u 41. godini samo tako umro. Između 2 utrke, vozio je utrku u nedjelju, onda je u srijedu umro. A jučer je trebao voziti Charlotte, trebao voziti NASCAR, dakle to je vozač NASCAR-a, koji je trebao voziti NASCAR, koji sam ja upoznao, jer sam bio u Charlotteu kad smo radili ekipu Formule 1, američku, i on je trebao biti zapravo američki vozač Formule 1 prije nekih 15 godina kad je imao 25 godina. A on je bio u jednom najužem izboru za vozača u toj ekipi, dakle to je prethodnica Haasa trebala biti. I on je jedan fantastičan vozač, zvali su ga Rowdy. Rowdy je sileđija. To je jedan lik koji je bio totalno beskompromisan, koji se tukao na stazi figurativno sa vozačima, koji je bio grozno prva. Kakav Verstappen je kamilica za njega. Dakle, taj lik je pobjedio u 234 utrke u svojoj karijeri, u top 3 kategorije NASCAR-a,
I on je samo umro sada. I ja bih sam htio reći, budući ga znam super lik, predivan onako čovjek, dakle pravi Amerikanac i umro je u Charlotteu, u tom svom Charlotteu, u Sjevernoj Karolini. Samo evo, da se samo prisjetimo, ima ljudi, ja znam da ima ljudi među vama jer su mi rekli ljudi, aha, Jergović se zna za Dale Earnharda, dakle, kao malo čuđenje, kako ja znam za Dale Earnharda. Pa evo, za vas koji znate šta je Dale Earnhard bio ili šta znate šta je Daytona 500 utrka, sjetimo se da je postojao Kyle Busch i čovjek je umro i ostavio 2 klinca mala i tako dalje. Mali će voziti, počeo je voziti utrke, klinac, čerka naravno, vjerojatno ne, ali eto, samo da se prisjetimo. Prošli put smo se prisjetili Zanardija, sad se prisjećamo Kyla Buscha. Da. Nadamo se da se nećemo prisjećati za nikog više. Da. Uglavnom, evo, to bi bilo to možda. Šta, se slažeš ili imaš još nešto za reći veliko? Pa, ništa, nemam. Monako, gledajte, Monako će biti onako luda utrka i nadamo se jednako luda kao i ova Kanada koja je baš bila onako blesava. Da, svi kako smo rekli na početku, ti čistunci, da. Zažmirite malo na jedno oko jer utrkivanje je stvarno dobro. Tako da, eto ga. Biće jako zanimljivo da u Monaku. Svakako drugčije. Da. Ok. Doviđenja. Ćao.